whaia lo o yaimi la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o ta whaatekunolosi, o ta mamafa, maisi. Awale la foia I la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no fuangai avianga iai. Tamaki Turuki, all together Auckland. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masinin tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le te tongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga I le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Sa ili sea o ngā amata e talawhea ngai mo lau whānau witi. Ai maise I taimitangata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool e le ai se tutongi. I oe e le ai se tutongi. Mo whānau ma le lua I le 5 tausanga. Ta tala I le asonga fua I le aso whareile. Iwa I le tae au anga I le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fituono wha 5 tolu wha. Lua fituono wha 5 tolu wha. Toa tusi se Fulu Valu Station Road o Tahuhu. O tupe wha momoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pēr tāru whapitoa nao le 5 tala tutongi pēr whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe wha momoni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tātu direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātu account ma whamani eina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi ino pidio le bai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi I nino no ngā tupe le numpi wha, Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo ma whaina whaatino uma I tātu au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o whaasuponia so se vahenga New Zealand o tātu lala, o lo awano fo o tātu ofisa o Tara Mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, po le direct transfer, whaasawa I lo taimi, ai siri atu na whaasawa ina au tupe wa taunga tāle Penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Varselau, o tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fituono fituiva fitufa, ma le lua fituono fituiva barufa, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Au kilani wa esa au ni. A fio mai loe le Harrison's MZ I o Tahohu, le fale ofu polenisia pito I sili o na tele ai la e moa liin, tamai ta e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa ma Sulvania, e maua o ma ile no fuanga tasi. A fio mai ma whailo mai le Harrison's 20 e toa sia ai le 20% mai o loa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamsia. Luas fultasi minuto lo tene le chulas fulu lungo tua malanga su fungal ready Samoa. Ta sili mai tulo am momalan po kalamber fifia mai pe nei fole nei tai au las flele. Ta volunga tiu te manga luanga le fangai malta to wa tino. Le fo ta volunga le tua malanga po kalamber le madu le tai au pe on fangai mole sunga le ta vai meni fa pia foi il tau sala. Tu volunga ino tatu fa longa le madu le tai au ile tua ready Samoa tansi lima iva tolu. Mo ya fa malo atu le sunga le au malo le usu malo fo non sai le vai aso le malulu. Ya tau pati mai lava le sunga le au lan tai masani. Au lava le fa wino le tatu tua. O kalama fifia mai le nei tai au le ua tatu tu e filam tatu tu e mafuta. Le lofo molanga le lei o tatu tapa usi le langi. Pis fa talo fo fa filo I fo le sunga le au tai au. Ia mo le nei fo tai au fo mo le yaso matongo fi. Fa talo fa tu ai pa I morunga le tatu wa tino. Tamam tina matua la tu tapo inga I moto malawa. Le ngate fo ilea o le au fengalunga tofia le tua. Pa fale le malu so se fata faita ulanga. Lolo tatu watinu la mafuta mai tafa fia kelope fatalo fatu po kala meli tayao. Malo la valeusu, malo lo sai. Luenga li aso vayaso atoa, poi la vola sofua se pa ia mai le nei tayao las falele. Fatalo fatu left talinga ya fiu. Le foi tayao lo mafuta mai.
ia fatalo fatu ia lo so malo la vale maftu mai ngol tatu pokalame se bai on o le ua o malte mo tatu fa martino fat se mai fole sunga fa fengainga ia wa pa wa wale fa wino tatu pokalame tatu sumpo nei taiao ia ona tapena fo lo tatu fli market fatalo fatu lo sunga fa fengainga nei taiao va malo se fu malo langi malo foi le usu te tien ne ba so to bi ele lo fa malanga le o le tua vai foi tatu flo in nei taiao fo lo nanga le lo na lofa ya mawale mawalo sia walfa foi ngo tutem faiva tau ave masandel ba yaso tetia malolo se fu malolo langima yo le nganga fifi nei taiao le mo foi to fa wa tatu pokalame li ngol tatu sumpa ia mal nei va yaso fi tai tunga tuti foi manga ngal tatu wa tino ia o amali taiao ia tetia lo anga leile tua mawale ola mawal malosi ia anga le foi le tua e fa fo winal tatu malosi le taiao mole taiao anafi wal ia le aso neo le aso fo umeleli i olimpia fia i tatou atete. Sa orele. Aso fa popo tatou wola. Tatou wola, tatou ka penga kumo le aso sautina. Ia, pe leisi mea lofa, pe mea lofa, pa wale mea ia oli leli. Ia matua fo ia sautina sa uma. Ia, fa mea tala tuspa ia ia o tina pito esili na linga i kongo kuspa ia. O isi esili luna tau esili atu li penginga. Tina ia mio lelei, lofa i leli. Ia lan be piko isilinga kelel me alofa pe fa alofa tina ile tua. Nei si me silion tau al tina mata. Mata o ile tua, ana ile tua, sa male tu sa malo leli. Ia manui ai ai atetia. Ma ia ono le tapa kala masani tali tatu watino tatu fa mastino le taiao. Ia lelei. Ia bola ka fa mai fa ya tu le exercise no fo. Ia. Ia lo ma ko mai ko inga fa mai ma ga ia le exercise le fa ile so fo. Ela nga pe yo la ko e me se foi la isi au la po e le mfinga a ko no ngo winga la ya nga me uma ya abaka saungi ka ko ya ka fa lo fa pero ko au e fa lusi mo bolo kingo ai boa benga e lenga pe ka le lo manga vale ske mi osol ko ma lunga ka mo woi o stroke o le fa lusinga lungo ka au lo tingo ya lu la ko ya si inu gas lu ko fa lima ya lunga kas lua ko fa lima au kafa kas lua ko fa lima ya lunga kas lua ko fa lima ya ha fa meresi sainga ol malosi lo ka ai fa pe lunga lima le lo manga valo mama lua ko fa lima on fik fa i sulu ya kale pe fongale kongi la luka au kas lua kolu fa lima ya alwa pe kas lua kolu fa lima on fik wal iba fulu ya gafa kafi ave ai ngofunu fo e vai le siku mimilo le siku ya alwa pe kas lua ko fa lim on fik wat e solo ya kare ko solo lima ya kas lua ko le silima kas lua ko ya ko so ko kas lua ko le silima kas lua ko ya ua fa sang fa pe kam kau ang wale lunga nalo Camilo le ua ya pa be te be ke vai go kinga ya kau au kas lua kon fa lima luma kas lua kon fa lima lunga kas lua kon fa lima luma kas lua kon fa lima lalo kas lua kon fa lima ya kalau ia si lungo vai kas lua kon fa lima ya kafa kas lua kon fa lima luma kas lua kon fa lima ya kafa vai ya pa be que fungale pi ku ilalu ya ko si lunga kas lua ko fa lima ya taungi go fa le lung fo tang vai luma ya va vela
ready, ka kou makua o le wawea. Ya, ready, go, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, kaki, kol, fa, lim, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, huk, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul. Ya, ko ilunga hai punch. Ko ilunga, ready, go, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, lalo, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, kol, fa, ong, fik, wan, iwa, sul. Mai kong, mai fafo, kong, fafo, ya, vai kas, lua, kol, fa, ya, ready, go, kas, lua, kol, fa, 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 kas, lua, kol, fa. Mau kong, kas, lua, kol, fa, kas, lua, hook, ready, go, kas, lua, kol, fa, 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 kas, lua, kol, fa. Ya, mau kong, ya, fai mangava, ya, au kafa, fai mangava, ka ua, ready, go, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul. Ya, kangoi lalo, fa sa kangoi lalo lo wai. Ready, go, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, ten more, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul. Ya, koe gofo lunga, koe fai ka mangava, nangal mangava lela sa unge, ai me ai la sa kinga, kong fa lusi, ready, go, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul. Ya, koe kango lalu, ready, go, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul. Ya, ready, ya, sau lungal bai, fai mangava, ready, go, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul. Ya, mawai kong, au ile si dos sul, ready, go, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul. Ya, wa, ya, saure, vai kam kau wangai lima wale, ready, go, kas, lua, kol, fa, lima, ong, fik, wan,
iwa, sfulu, kasi, lua, kolu, wha, lima, ongo, fiku, walu, iwa, sfulu. Hawai kong. E me mawai kong kewa. Ya, sau lunga le bayang. Weka mkau ngai lima kau. Le kuli. Kau yang ngai lunga. Ready? Go. Kas, lua, kolu, wha, lima, ongo, fiku, walu, iwa, sfulu, kas, lua, kolu, wha, lima. Ya, lesi vai. Ya, vai. Ready? Go. Kas, lua, kolu, wha, lima, ongo, fiku, walu, iwa, sfulu, kas, lua, kolu, wha, lima. Iaua. Vai. Koe sau rea. Le, vai kau ngai lima. Ngwale koe sau le sisu lima. Koe kasi ka seki. Ready? Go. Kas, lua, kolu, wha, lima, ongo, fiku, walu, iwa, sfulu, kas, lua, kolu, wha, lima. Ya. Vai kou. Ya. Sau ka seki le sfulu. Ready? Kas, lua, kolu, wha, lima, ongo, fiku, walu, iwa, sfulu. Ya, lesi vai. Ready? Go. Kas, lua, kolu, wha, lima, ongo, fiku, walu, iwa, sfulu. Ya. Kong. Ya kango lunga. Walu mga ba? Ya kango luma. Apea. Ready? Go. Kas, lua, kolu, wha, lima, ongo, fiku, walu, iwa, sfulu, kas, lua, kolu, wha, lima, ongo, fiku, walu, iwa, sfulu. Ya, ko hai lola ia sirapa. Ka foi le kurunga ngofunu foa. Ngai pamu mai li toto i runga. La koko. Ai. Umba nga le laka ko besi. Sa. Lua. Kolu. Wha. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Sfulu ia ngofo lalo. Wa kumko ele la wa le kurunga mai ngofunu foa. Yeah, ready? Go cook. Let's follow. Ready? Go. Lunga, saufai. Lunga, saufai. Lunga, saufai lalo. Lunga, saufai lalo. Lunga, saufai lalo. Lunga, lalo. Lunga, saufai. Lunga, lalo. Lunga, lalo. Wah. Sorry. Ya, kasi ala dia. Kau buang fain mengapa? Galak sau ai. Ya. Umbarola ya, sau lo berpesi Ika kowe. Ya. Ready. Go. Kas, lua, kolu, wha, lima, ongo, fiku, walu, iwa, sfulu, kas, lua, kolu, wha, lima, ongo, fiku, walu, iwa, sfulu, Saul ka kupesi. Malo. Tolong sa. Australia ne kwa mama ye. Mama yeah. Si. Go. Sarong ko tempo ngayo, tayo kita po ngay kukure. Sinagukure. We. Sa mga itarabat na pa. Irani ka pa rin mo ang ari. Mari. Lalo. Shalala. Kamaya. Lunga. Sarong ko tempo ngayon, tayo kita po ngay kukure. Sinagukure. Away. Sa mga itarabat na pa. Irani ka pa rin mo ang ari. Mari. Lalo. Shalala. Ni kamaya. Sinartawa.
Sinakona, sinanimsa, sinakona, nimsa si tawa. Đuôi bay. Tira que cuete Roma, tira que siga tu am, tia tay nay Đâu, sao? em put them slides. Đâu solo. Tira que sound money, tira que siga tu am, sound nay nay. Yeah. Lana tinano, Rafa. samani ngai samani nga, ni kama yeah, kama yeah. Uy. Cuete Roma, tira que siga tu am, tia tay nay nay. Akamai, ya, sorry. Tira que sound money, tira que siga tu am, sound nay nay. Lana tinano, samani Rafa. ngai samani nga, ni kama yeah, kama yeah. Có thể luôn à? Có xuân câu không? Ayoi. Có xuân. Lucy, off. Pemangaba. Gua. Bekaki. Tuloy lo. So, alam mo. Masuk. Ayun, tawa. Leofi, ya. Vai, koso luar tawa. Koso benua. Ai, vai dar banga ya. Au banga ya. Leofi. No, kalambanga wo ese ini. Ari ya, con 6 kilos. Iya. Wow. Lunga. Ui. Ali elo kingo. Sì, lungo al vai. Ciao. Alusi. Hey. Vai, cala, Leofi, pongámoslo. Ayoi. Lunga. Hey. Lupa. Vale. Lalo.
ngaia, koe kasi kako pese, la erof tele mai tau sanga la e mata mai le fale mai tele sini, Australia. Ia, faku ia, o ele uso pe Yo, ke mai. fata autoria i ngas tino, la silea. Posso. Si va al Samoa e tutti e fanno pisare mali e tau tuma. Si va a fare cupa. Io so al mea ai vai su me mawa. Io so son tu fa salu e mos musa. Si va al Samoa e tutti e fanno pisare mali e tau tuma. Si va a fare cupa. Io so al mea ai vai su me mawa. Dolfa Malos. Pakingi. Vai mga yoy. Lole, sai, ma lole. Ja, on dol tato proclame ma latu dol tato peselea. Ja. Ralo. Alolo te falolo ai masoltino. Lupa. Sina mai le sima ka pengaina. Halo. Lupa. Ya, malo mo vai. Halo, ya. Ya. Taukongu. Lalo. Lunga. Abang dia le tua. Alo fa tai le tato fa marstino le taiao. Aftai foi lau sunga fa fenga nga mo tatu sumpa mata ngofie. Ya, lewa te walunga fo nei vaiaso. Tiu te manga luengo fenga i mo tatu watunu. Ya, ma se fo mafta mai. Ni a tatu tamam tina ma tua i moto malawa. Ya, mana yale nei vaiaso ta penatu wala sauti nalu sunga fa fenga nga e fa malo mo tatu po kalamita o taiao. Io te tia ta penata to mo me uma. Lewa ka ku kiri roar ki mi sa wel ma.
Ases mai e whaftai fu nei te usanga o tātou maua te maftanga manai tina i le alofa malanga leo le tua te tia. Mi suise sau tina i e ka penga ki ngā i e ka pena masandi. Ia o le anga leo le tua le mawai te tia i nei tina. Ia wau tina o le ola le tono le ainga. Ia o a lese tina i a pu le ato le ainga a te tia. Sa o le lei. Ta ua i o le. Mo tātou tamam tina matua ia mesi foi nei tina o tāpena tu mo la tua sa po la sa faktoa. Pea no foi atu e le me alofa. Ia wai a sa tina sa umai le ainga nge giusila. Manga sa mo ia ia. Ia wole o wapena foi sa mo telefoi. Me sa mo la tu ele pio so ia sa longa la sa tina o le so faktoa mo kwa ke le me ka sa mi sa mo atia. Ia ke bingi. Ele mo kusa umasa. Ia. Ia nenga e whaftai ima vi ia le tua lona alofa mona ngali. Ma lofo i le. Le a hoi. Tapua ia le wa umal tapu kalame on le taia. Ioi. Mande foi pa yaso. Mana ia. Whamalo whaftai. Mona i tina, mona i tamama tua mo mai al tino. Ia misanga i tina tua asin sina ua. Pula langotolo la tu soifua. Lai mo melpo kalame Australia, Amerika, Tuila, Samoa. Ia mes foi tono New Zealand nei. Tia. Sa o lele saunanga lo sungal whawhengai ngā. Lewa tala ina foi le mol tātou flea market tātou oloa tala tātou leina ni tai au mafto mal tātou atunu tolu fitu tasilima tolu fitu tasilima tolu ia fai fo ona mai ai au olo lungal tātou pakala ni tai au ia o tali sta vala au le sungal whawhengainga mari vol ni ila lawe mo le ia lo fa anga lo sungal whawhengainga mo nei tinal na tu asa faptoa o tali sta vala mo le to o lo fa anga i tina uma se mato e kalesia au Emanuelu iles in New Zealand e me se fo ile faleono in New Zealand ia me se fo ile paiole kalesia Emanuelu au i Australia amata mai i Queensland i o ila lo malpongi ia mo le atu lo fa anga ia o to mo se sa tina manuia marfia ia pe no fa atu ile me alofa altina silio na ta uile tua io tina pito sili leona le leilu mo la fionga le tua atiti ia mo le toia lo fanga fa be foi ai ngo si tina ai ila lo malava manono ia fa be foi ai ngo si tamai vai moso tau fusi ia me se sa taua ia mo le tua lo fanga i tina uma si ma to ai ia me se si ma to no vai moso ia tau fusi lalo malava manono ia me se fo isa taua mo le ati o to mo se sa tina manuia malfia ila lo fa malanga le o le tua ia fa pe tina mo sa mo fa yo no mo ta por kala mete tiel ne yeso io tali sta tu val au tolu fitu taslim of tolu fitu taslim of tolu tatu telefoni lo tala pe mo malo tatu watnu tatu olo tu ina mai lungo tatu laina ia le wel ta val au pasta fili maketa lo fa ia ko Alsolmut. E va con filma che ka o mai mo lo la e fa ka o mai. Ela ka so me o mai o ile ke ba ke mai soli. Kelo. Soli. Kia. Le lo. Lo po o lo ia sa lungal ma ki o lo ia ku la uri ala o mai ka mo me fa mo koloni ele ko ki so. Atala vati so ia fituvan. Fatalo vatu lo sia fituvan ma futa mai Amerika o sia ole le vatele ma o nga fatasi ma sing fatasi foi vai poudi la ka Malaysia ya de sure ke ku e mo runga ya ma te mai fatasi palo ni fatfa pale valang matele tu e filo si tau mo ta pala filma ke talo fa sa no mai so fo mangui la songa o lo mawa u fa filea ke ven ai Toyota ai ano ya ula ya me ofile foi ke wele fa pi a foi ko ave ka fere timu mane fa penga mare pa luma me Toyota es porque fongi o lo tasi o valu lima fitui valu o lo tasi o valu lima fitui valu o manuel luaso te fu ia tala pel tatu leina tatu telefoni o le tolu fitu tasilima tolu fitu tasilima tolu lo avano pel tatu leina mo tatu watunu ia awali tatu flea marketi lunga tala fo ilea ia o le la fato amato e filo inelitaya ia ma le fo tamali ia le la e mafuta mai na i Amerika o la nga luenga e mafai on o i avelodi
La velodi. Aveloti. Lau kamala le lefta songia o lau mef, mo lau English. Lau kamale ngo suangi yang mea nga yasola. Ko busu. Butu aja. Pola. Sola. Pola kamala songia o el fingol. Kele nga sa visini mai ya. El fingol sai mo le. Berso susang. Ni fai merka kale fa mon mole pe fa tau se fa li fufi. Fa li fufi konga. Kele ayufi. Kele ayufi konga. E vai aku olo ari e. Mo gua ula la ko usul. La ko di olo mai dungari e mai fali fufi. Ni vai yaso tapelanga tina. Tapelanga nei tina ni vai yaso. Ya se tapelanga olo asautinga ile maftanga. Ia, te lo fo ilanga abil fa mo fo le kalesia. Kalesia. Ko vaso fo la. On maftanga talo ia ave mo fa mo tina ila tu tapelanga kalesia. Ia on umalola ia le wa mai a fo ilo tapelanga tina tono kalesia. Ia fa to a fa ilo le mantu ole maftanga talo le ole maftanga so se kalesia. Se kalesia. Ia. Ia, na watu lola ia le to e fa wa maftanga yo atu talo. Ia ma tap wai foi fai valu fili mo le au finga luenga tofia le tua ya o lo ngaru le fata fai taulanga ma le fata fai taulanga Yoi. Kau le kavala au ke lo wo e afo wo kama ka pe nga ya me alo famo ne tina Watuli eve mai ia tila ya moi ai alu vai pola se me le me ele ngale moi me le so fu le tau le stava la Frima ke talo fa sa no mai ya so ko mongwe sunga eu wala o ko ila ka vale le si fa ka o le mini coupe le lua fe maleongo ka vale o ko meki tu do ka vale kwa kasi o fa kilomita lo que ni wane mare vecho de fi fa ka wa ku le lua fe lima sela ki pon pecho se kwa ya foi si ofia a veces anga sa i songa mo ko polonga lawa o le ko fa nganga pe o ngala pakau pa so me fa penga o le anga foi ti veteste ala mena mo mela le lava o lu atasi o lu fitu fa fitu lu valwono o lu atasi o lu fitu fa fitu lu valwono fa tai lava mo le no dai ia tal pel tato leida mai minuto lo toi lungo tato mo kalave mo le taiao ia lo avano pel tato telefoni en fai ai ona to telefoni tapa anga le fata simai Te tapa angai fata se mai dunga tapa kala men leita ya. Iyo, ngau kangi malu ke fo. Ia ngala. Ka ko kinga e mai fa fa. Ka mai o kau sanga. Ya, ko biti o kau sanga. Kau sanga. O si uso le fan mai tele mal pone. O ka mai. Anga ka la ku fale mai kai. Ka fai le fo mai. O kau se ivi. Kau pa lo vai. Ku sa o il pa lo vai. Ku sa o il pa lo vai. Va vai a lu lai vie va venga e ka ka mai. Ingul pa ivi. E kangor kama mai ngura via. Ta peranga mo tina pasta pe ona yai. Ia ole ta fo ile ina ia awa ni pisi tele tina. Awa. Awa bai ale simbia o aso sa o tina bai gaming. O fai fo malpoto titia. Ona ua fai si tau kar so fuanga ule ko kusa pe ko sanga ia akikia. Tau sanga ia sa tau ngofie me uma. Ta fai ngofie fo ia ne bai tau. Ia ua fai si tau kar so fuanga. Ia. Ia ngowinga apa pe ke spending le lima sa lau kala ila society o kasi spend mo kele fo i fa ta u me ai martele me ai pilinga fi kongi ma me onga na tabiti fi fa ka ngowinga ia fa fu mar fo fua vai fa le lo pa ke ki tu si le lo pa ke te o le sautina ia me se ia ngawe ai nga laki o lau whainga ruenga whanau matua ngai whanau whainga ruenga ia ngale mo mai sisi wha mama venga mol pakeki a wala sautina te tia ia ai ole whainga la wala sautina nei waitau tusi le leil paketi o tup mea nei umane le la sautina ua alu umai le tupe ai sau le pili wale mwhainga tong ia nga koe whainga tafu le wholau nga tonu le tausang Ia man tuala istina a fela sauta mai o ia fela sautina. E manga ai fela pe mal koi. E fela pe. E mana o e su mai se ufitino to ina fe se la pe. Ai mu o si koi inga tole mu se e pe mastina. Sa ole. E fie kama. E de fia a.
Wa musu e fa se pe ma silo matua. Ai ko ngangela silo mo ko vonga le la wa walu koko. Ala esa or sa valia ka o iso le mo kwa musu. Iri ara kama. Iri a. Ole a apu. Al kamala or ka. Ka kiwi. Ka kiwi. Or ka ile. Ne wala sautina ya tele le au ngau nei tina tonu ainga ya wa isi tina ya kama ko tina e finga ole pula pasta ole o tina ole ola ya tonu la ainga wa foi vai foi al ngana tu sa o tu spoi e le fa na se tama foi le tua eva e fa na be le ola le ola la le mai le fa na ya man ko la ngalu ya eva mal apu o ya akam o se o akam ole mena titilo le o se o akam o la se o akam langa le fai le tua ya eva nga fai le ko ya akam fai ko la eva la lo le ya akam fa ko le tua o le ap au wa nei dua ai ele fai eva ele fai le ko ya akam o ya eva fai akam o ke lo ai ap wa ngai lo eva ele ai eva angai lo le ya akam la pe titilo le ye ai lo le ye atamu o yang fa ko ile tu o ki ai la akang wa ai va fa ngina pe e lo apula ngala ko eva ke wala ko mas po se vi ama ko fo yo o se la o ala ko ngila ya eva o le vi ya por kuava pa ko fo ale wa mangi ya asi kau fo ya va pe me fo inda potole wa fo sa ata mai ngata so ya ka mai ngata o sa le ngata le alu o ya akam ai sa wali ya eva wa se fo men ko eva ele ku ya ka fa akam ele ku ka fo akam aku ya ka fa ngalu e fe lu ya menga le tu bul vai ke mingi le ki o fai mo ki ngale pingo si te lo la tala te tia le fata auto ho le te tia le fa ka o go ngala Yesu le fa fin de Samaria ba ai ina le am tangal talan fa tu Yesu le fin Samaria mo se ingua fa me fin ele va fa ve ia me ayu te am Samaria kanga fa ya kanga ko fa ya ko Yesu kala ko Yesu le lo tol fin de ka ko lo ba Yesu anga e no al me le fa ya ko mo fa mai ai va ko lo va yo lo Saulo mo le pepelo mo fa mai ele se me asu ele vai ele se me asu ala fesiri ala me ngala ngalo le vai pe fa ele se me asu vai mana ia ta faso no le ta te mi le sunga fa o mani te le vanga o ta faso ni ta ya mal matango fi ia te tona fa ma o tu akam ko la kulo eva mal por vi awa awa ia fesiri po fe me me ke ai o kulo le ai apu kulo le ai foi ai pe kuyaku ava ai pe kuava vai tetia o ta biti mo me o tangata mo me le ke lo ele masange fesiri po fe me ina me fesiri ai lo le va ko su maria lulo lei ia fa malo fa tele sunga fa fenga bolta po kalambe langa ele sta po kalambe le mudu mai tale tulasi matas ia fa tai fa muri foi le tole sunga fa fenga ya mese le kalesia mata penanga pi ona ia ta penatu mala sautina tai te tia ia mo le tu mo ngalo e te usi tina ia fe wina mo le atu o lo faanga ma o maltina ma le fanau e mese to fine asambia o tina ma walo malo si awal tatu maftanga ia langa le o le tu ia o tina ia fa monuia le tu ia te o le sautina ma walo fifia ia langa le mal fa malolonga le tu ia mesuisi tina ia fua au ia yo i tono mau tanga singasi ia momole atu lo faanga ia te o tina anga leite tia ia le tua i tina umo le atnu mo meta fa salonga ni tula le aso ia langa le o le tua ma wala folfola le tua ia ma ia fa malolonga le tua ni tina wala to le fai ona ulia mam fai ona awai sauninga ona ma i tino momole atu ia wala faanga si tina ia ai si tina ia ai poi i porto fine ia ai poi e ta oto i maftianga o tino ai poi momole atu wala faanga talo le tua taulu lan fa malolonga
mai ai langa ngalei ia te ore le tina lo fatel le mo oe ia sa mola tnu pele la foi se tala upa o papa malu ave fali o to fingalo e potro tautai a se lava la nat ia langa leo le tu e tapen penanga sautina mai ai famunianga le tu ono Yesu mene. In this update, the US has confirmed it struck Iranian targets. US Central Command says its forces intercepted unprovoked Iranian attacks, which included missiles, drones and small boats. It says it responded with defence strikes against the inbound threats and targeted missile and drone launch sites, along with command and control locations. Iran is accusing the US of violating the ceasefire and targeting an Iranian oil tanker moving through the Strait of Hormuz. The chance of the deadly Hunter virus spreading remains low, despite at least 2 New Zealanders being caught up in the deadly cruise ship outbreak. It's believed one Kiwi passenger left the vessel on the 24th of April, while another remains on board. 3 people have died from the rodent-spread virus, 2 other cases are confirmed, and 3 more suspected. University of Otago public health expert Professor Michael Baker believes the risk to New Zealand is minimal. You have to look at the chance that those New Zealanders who were on this cruise ship actually had contact with a case and were infected. I think it's very unlikely. A former Deputy Police Commissioner claims many members of the police executive weren't treated fairly following the Jevon McSkimming scandal. A scathing report in November was critical of how senior police handled sexual assault complaints against McSkimming, who would later also become a Deputy Police Commissioner. Tanya Kura says the scandal was publicly portrayed as a cover-up by corrupt cops, despite the report finding no evidence of collusion. She told the Herald she believes Police Commissioner Richard Chambers and Police Minister Mark Mitchell wanted to distance themselves from blame. The way I look at it is effectively they were white knighting themselves to be the saviours of New Zealand. And I really find that quite unforgivable, actually. The health system's missing opportunities to protect staff from workplace violence. A medical journal paper shines a light on rising instances of threats and assaults from patients towards health workers. They include a nurse left with facial fractures, stab wounds and burns to 30% of her body after being held captive by a patient threatening to kill her. That's news. In sport, Charlize Ledger-Walker has survived WNBA basketball's cutting day unscathed and claimed her spot on the final Connecticut Sun roster. Today we'll see the 14 teams confirm their 12 women's squads ahead of opening day tomorrow. Ledger-Walker and the Sun tip off their season with a trip to face the New York Liberty. Dame Lydia Ko is within a stroke of the lead after carding a 5-under par 67 at the latest LPGA golf tournament in New Jersey. Contrast that with Ryan Fox, who has bogeyed 4 of his 13 holes at the Quail Hollow PGA Tour stop in North Carolina to sit at the foot of the field. Life might get tougher as he progresses. The final 3 holes, known as the Green Mile, are the highest scoring stretch statistically over the entire season. That's sport. I'm Malcolm Jordan. E ai se isi o le tau ai ngai whaapea sona leo. Pe whaapea fōi. Whaamata e avea le tale I, ma le tale māsani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea māsani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale, a ngai le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma whai loa le fō mai, coughtest.co.nz. E le ai se tatongi. Whala au talavai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat? This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masinin tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu ma lau ta avale. Ua e malie atu atoa.
talia le tongi vaiaso, lua vaiaso, pe masina foi. Tu atoa lo whaatuatuanga i le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga i lo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutono ni usila, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, lima whāwalu, ovalu se lau, lua, lima whāwalu. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga family noto mai le kampani le City Car fuatu si tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala. Pe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Le Shine Dental, lau fale fa ini fo fa moina. La to te fa ia fo fa tal no ngo ni fo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me fa ia na tong ia lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great North Road Manukau. Bevili mai le lua fitu ono fa. Lua fitu ono fa. Mo le Shine Dental e ia inga fa pito. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao stanga te whaanongo ia oi. Tau tua mo oi. Mamala mai launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o lima lua iwa pitu. Olua tolu ono o lima lua iwa pitu. Talo whalawa o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. So tali mai o tātou pakalame nei te mo le tai au le o vai atu le tātou wati was frumidu te te eletu la smartas. Te mina tātou le o iai le nei tai au fumania so mātango fia le lo fumalanga leo le tua. E na mai atu ia le tātou sumpa le tātou whamalstino. Pe ona iei se whasin ngā malosi mo tātou. Ta mapitira mantua, mau te malawa o tō whaiwalu flima la o tō tāpo inga. Ia e whamaloa tu poklami ante o tō tāwhai fia lau langi lo maua mai le tātou tautua. Wowa paanga i Amerika i le mawhai whangaluina o tō. Whaatai fwoi so tai mai ia malo fwoi ngā rurue. Whamaloa tu i ati i la tō mafuta mai au si tālia. Ia ai mai se nisi o atu nu o le mau mali tātou poklami. Ia lava o mau atu o tō, ia ai whainga tā tele o na tō lau atu tō suafa. Ia ai pau ale mea o le afi o le atu nu o nei te mafuta mai ai. Ia na whaile mo muli atu o tātou pokalame. Lunga o penga te whailangi, pe o le mau mai le tātou tau tua nei tai au. Whau au le tātou pokalame le nei vai aso, ia ma le tātou fomai, le sunga le fomai a Dr. Royal Sange, ia po le to whaafu ia rumuenga, pe on masani ei tātou pokalame, ia na le tātou pokalame le aso nafi, ia sa whata o toli, sa maua ili mea kama, sene mai alea ka kongi sila, o fulu. Ili pa ia te via po, ia mi e furka ko fio mai a kungu i whafu, ia o le amo o le whanga. Ai fia pae, tau ngi sila. Ai fia fulu, sa ngi sila. Ia le laua, te whaua tātou pokalame nei tai au. Ale maa nei a whaila tātou whaasol nei tai au. Le ua maua tātou wawanua. Maua se tātou malo whaalongia, i lunga le mātou tua nei tai au. Ia e whaasoa i fwoi mare maro le tātou tanu. La tele, le tue tele sa tala. Ai ole a tele tātou tala. Ia i lunga le tātou pokalame. Pe ona fantasi mai ai, ia le sunga le whamai. Ia pau Dr. Royal Sange. Ia ma le tātou malo whaalongia. Ia le sunga ia semo vea le afu fatasi mai. Fatalo fatu lua sa se lua mai Amerika Samoa fatalo fatu lau sunga le fo mai. Ia malo le se fo maria malo fo langi ma. Fatalo fatu sunga tia. Ia malo le soifua i lau sunga leo lo fam tu tumu ia al tatu plokalama.
ia fatalo fat fo i le mai moa silsila man fafonga mai na i tapaanga me se fo ia le mamano le tonu po fe lava lo lato mawai ia le nei foi fa sol ni taiao ia malor soifua faftai le tua ua momoli mai le soifua mleola ia mai wato li o le masina i lo tou soifua ni taiao ia o leua mafatasi atu ma le fionga ia sa mana se mo vevea e pe on failo atu i le vaeaso ma vai o leua o Amerika Samoa le nei vai tau o le tausanga e amatai on fatulai ia sui tau va mo le faipule o le sui o Amerika Samoa i le whanpaepae po Washingtoni ia mai o le whainga palota le nei o sui o le mauta o sui e le ngata o le fono faitula fono Amerika ai whape foi le fono faitula fono Amerika Samoa ia e te ilua te usanga mawhaia palotanga ia le foi la ua te pena le palota o te usanga le nei e whatau nuina i ano ve masono ia o te usanga le nei lua afe luono ia o lea ua finangalo le fionga ia sa mana semo vevea ia e tuinatu ia lona soifua e whaua ai pela na tautua mo tangata anu o Amerika Samoa ia o mela lea ia whatulo atu le whafonga mai o le paia ia le motsa ma le whansifulu ia o le atalolo tau paia sa mawhainga ia ai o le ngai loa le whaasoa mo le tātou plokalama ma le awano whaauro o tu ina mai e lau sunga tia ma le tātou pulenga o le Radio Samoa ia e whaalau iloa tuai ia le fionga ia samana ia e me se foi o nisi o angawā ia walai o na filifili e tau vai le tofi mo Washingtoni ia ile whaupunga o lea ua tomua ai ia le tau mawhainga foi ina ia tō mai le pule o tangata pālota i Amerika Samoa mawhai mo ina ai se tau mawhainga ia o le teitai i whatutuina ia po teitai inga i whatutuina mai le mawhai Amerika Samoa o na whatutuina se teitai inga pe a whai e lesi la fia ia le sui tau wā ai me se foi o angawā o tūlanga tau tuanga mauaunanga ia ai me se foi o lona fesota inga i tūlanga o le anganu ma le vai fafo ia whape foi ia le kādesia ia ai me se lava ia auaunanga sa whatinoina i lona soifo mai ia o le neila taiao ia e fia lava Amerika Samoa i le whansefulu ma le motsa ia e whalau lo atu le sui tau wā mo le tofi o le whaipule Washingtoni ia le fionga ia sa mana semo vea ia leo la sauno atu e tusa foi o le mafuanga walai o na finangalo e tau wā i le neitofinga ia e me se foi o lana o nanga wa le telo lona soifuanga sa tau tua ai vaenga au ale malo tele ia o le tāua la tia vaina le whaafonga tapaanga ma le tunu e tele an tātala noa le mataupu le i vaenga au al malo Amerika ia e se lava ava no tutusa mo alo mo whanau ia le alau o maua le ava no ia e whaso ai le fionga i asa mana e se tasi foi o mataupu sa laulunga foi se ta whaso el te mosola ia whataro whatu lau fionga i le sui tau wā mo le tofi o le whaipule Washingtoni ia lau fionga sa mana ia e le lei ia lau sao noa i tātou plokalama whaafonga foi le atonua e miso pāanga masani o le tātou plokalama o le Radio Samoa ia polea se mafuanga walai ona e finangalo e tau wā i tofinga ia ato ai manisi o angawā ia whape foi ia tala whaasolupito o le soifua waunanga lue ia e meisa lava ia le tautua e peo na e whenga iai ia male malo tele ala i tautua e vanga au ale malo Amerika ia manisi foi o vaenga e te teltonu e au ngā ai ia loanga va e whaua wai pēlau tautua mo Amerika Samoa mo tangata ia lau whionga le
le sui tau wala u fionga sa mana. Kai mo le ngoa le mo la nga fa kai aku le aku ngu le manu le aku ngu lo fa long mai foi ngei ala nga ya o memo mo o wala ngo o pa le afionga le ya pa ya o ia nga ora o chairman ile committee ngei ya o fa kai la ko file ile introducing a foyo o ngei kamaka ya ai se I kakakar ngoa ila o le ala wa laingo mo kama fire run fa konkelesi wasinkonge o ngola mai au kakua ngo la kiki mai au kakua ya lea ngewo makua o ngei ya fa ngei me o kakua maka mai la kakua kongo le onga le ongi o sa fa I mai le ile elementary school le ka o le Fletchy Memorial Demonstration School ya umalinga ya walu le high school le ongi ya o ulanga mo wale le kulanga le o le valedictorian o le makofesenga ya o foi place king on National Honor Society o foi sa place king ile makofesenga mo fa ula ile kasi afe iwa se lau ongos fuma le valu ya mola la scholarshipio o Amerika o hoko foi mai Samoa ya o fa ya onga le US history ile high school le ongi ya o high school ya o walu losu ele ami ya ngawo mo welo wa vongo ko ya kongo le ami o au ko kikia a ko le course fu ko samo kongo le malo serving o le ka ko malo I Amerika ya o le highest rank le nga mo ya o le sergeant major o la o tua mulia with the 25th Infantry Division ya o sa operation fa kua ile fa fiku lua a wala ala o menge o me kukupu kongo Amerika o le malo ya umale ami o sa foi ko ka kua le junior OTC program fa ya o ngai leongi ya umale junior OTC program ya o kemi o ko vangos ko ingo kongiola ya mafawa ya nga selected ba nga o ke alu ka ku I lumole ka ole Parks and Recreation ya o la sa director le Parks and Recreation fa ka usanga ya mo nga o ko alfo ko fa ya o le junior OTC program itafuna ya umakafunga ya o ke milanga nga selected fo ya we malo o ke alu director ile American Samoa Department of Homeland Security po le vaenga le e fafo kua e vavaia ia ikulanga o mafuie me kupu fa natura ia ma me fo e fa o nga kanga ka fa kupu e fa le lavi ia o lau platform la e ongo platform mo ka kala ngoe le mikeli o yo kanga ka ye kongo mikeli soldiers kakala ngoe kanga wo umale la ko mikeli o veterans ya kakala ngoe fo ila ko ainga po ame ka fai ya umale ya umale mikeli ya le ngarango walo lo fa ya o ngai le o ngo vera yo le Homeland Security ke le afo menga kupu kongo le Homeland Security ya o memo mo o unga kongo le Homeland Security ke mi dole la fale ka o kita ya uma le kita misela o le COVID ya uma le COVID o mafuye yang kupu mangua ya o isia o accomplishment e lua ia ngo kusia ia kulafongo usia yang warfuela ele senga ke sue kulafongo ia lua kulafongo mo ole power of arrest for Homeland Security agents wa sa ia leo la ka o agents pia va foi ka o FBI ele fewa ni ofu leo fewa ya la ko po ala ko ofu fai ya ofu nga o agents la ia ya nga faile ya le power of arrest for drug trafficking
ya mal power of arrest for human trafficking e lua la issues nga ya o wa fole ia fa ka le va homeland security e kusa ole afa miliona le ka ole va o le va ranga fa nga ma ko e petrol ai le kako EEC song le nga i Amerika Samoa ya ma ofo mo kum o pon malo fa sa mana ia ava no lava tia ma tatou plokalama ia le taimi e fai ai nisi ini ia ua le te maua mai ia e le titi le auaunaga le feoga ia samana se taimi foi ona faasoani se tatou plokalama le lumanai ia o nisi o manu lauti ia e mafai ai ona faafofoga le atunu i le tapenaga le feoga ia samana e alai ona finangalo e tau wā i le tofi o le whaipule Washington. Ona o lona finangalo ia whaau au pēla na tau tua. Mō le atunu. E ala ona tū la i mata upu tū ngā i se atunu. Tia vāne whaafonga le atunu. Ona iei ni whaafita au li o lo tū lai mai. Ea, o le vāenga mō muala e fia tau talangia i le tai aole nei. O le mata upu le sa mana i tū langa o le polokalama o Vetureni. Ia po i lātou foi e tia ia ua retire mai i le tauina vaenga au al malo tele. Ia, ai le lelo sau no samana, po le asau sila le tūlanga lo iai ia services. Ia mauaunanga ia lo whaia mōna i o tātou tangata Vetureni. Ia mama e so fina ngalo i mea e te whaia pēa o ina whamanu e ina tofi al konkaresi. A wā leo teilo. Ia ia le tūlanga ua pa maua lalo ai le ua unanga mo nei o tātou tangata sa tau tua i vaenga au al malo Amerika. Ia e lalo sauno, a wai pēl mele wei nei. Ua whaisi leva tia le tō, maini wā le tau Mac Flights. Ia Samoa, a wā fo i o waa nei al malo. E whewa i fua ai tangata sa tau tua al malo, whaatasi mala tau dependence. Ia ua whaila si umi. Masalo po o silia se fulu tau sanga pe silia. O te le toi va ai se va lele ne Amerika Samoa. Ia ai au ngā la le fina ngalo Samana ona o le tu ai ngā matatia sa au sia i lana tau tua i vai ngā au Amerika. Ma whai ai ona maulef so ta inga ia ma le whailau tusi o le matanga ruenga o le taua po le Department of War Amerika. Ia o to inga so ta inga na e mawhai ai o na fsosani le fo i vaenga, lua. O le tūlanga o benefitia tangata e retire mai le militeri. Ia, o le ase tūlanga lo iei le nā o nanga, ia, ai me se foi a wā leo te mai tawina. E solo mai tangata i lo mauta sa mana e mana o mia fsosani. I le whatu muina o pepa. Ina ia whaila ia lātou tārsanga mō fsosani. E le ngata o lātou a lātou tangata tausi. Ia maisi au nanga mo nei o tātou tangata e matua lava lau si la fia mai o mafuanga lena e ala iona mana o mia se tangata e whai mawhai pule o Amerika Samoa i Washington o se tangata sa tau tua i vaanga au al malo Amerika e mala malama i le vaanga lea ma mawhai e ona fsosani nei o tātou tangata se sau no sa mana i le il tūlanga lau o nanga lo il temine mai se lo whamoe nga pēr whamunuina i le tofi o le whaipuli. Kai pa, le ai o uma pea foi o ngō karango mo mua. O lo wa makawhai oi, o lo fo fia kau kua le akungu. Ia le ala o uma le kau kua le akungu. Le ala o wa ai le me kaunga whai. Langa e mama, la ma vetureni, i vetureni. A wha pekere, i aru e pekere o se kanka sa kongon malo. E ke leo mama lama mea nire kangaka umanga o mai kongon malo. Mela lela ukarango ai, la ukarango e fika, vetureni, ia marako a inga, o mele kupu nei, ua a whapea se fulu pasenge lau disability, e le mawhainga e ki e fua e se waa lele, e ke aru e whainga au kalawai, o le mela leo ke kau mawhai ai, wa umawhainga whaila kusi, e ave le secretary, o le secretary of war, o la kusi la lea, leo ke request ai, wa koe sau kaunga koe whaafo i mai le Mac Flight i Amerika Samoa,
pe fa kasi le masinga ai le fa pe o la kos fulu ka sanga le o mai ngai yo le mena pe uma o le lua ka sanga ka wainga o vai le Mac flight ya paunga kai ya oficilia ko la me wele ko sa ni Mac flight ya ese akari isi nga ka la le lo me ka fai o mena le wo fai ya le wo fai sa ora ku se ave le secretary o le Department of War e request ai ko e kakau on ko sa le Mac flight ko Amerika Samoa e so angi la ku wa ale 10% as 10% oi ele ma fainga ke kire ba le au o le Alaska Air e ke anu fuai fai au kan vai ele ma fai foi ngo fo fu ko hotels se longa e course 10% la disability ya o le mea nga le kam fai so angi e foi ngai veteran ko e au mai le kako Mac flight e manga o mia Mac flight a inga ngai ka ka e ka 10% ma la ko a inga ko o ole fai lako kala vai malo faftai sa mana ia tia la fatu pe esa ufisili so ai tatou polokalama lenei taeao ia tamafai foi lea o le fioga sa mana e tali atu ia ua te loa ia e kele ufisili gai o te vavai ako lo lingi ai le fioga le tatou sui tauvā le ai o le anganga le whaafitai i lea foi tama atu vai ane suafa e mai se foi paia whale ainga paia whale malo. Sa mana e whalongolongo ma te toa te lea foi whaafonga le tātou watanoo i le nei tai au. I le nau o le tama e whaawau pēr lau tautua mo le atanu. O isi vaianga tau ala whalongolongo. O le tā ua o le whi nau le tangata sa ngā lua i te tono le malo. Mai ai le lai titolo na soifua se ia oa ina matua. Le ise vaenga o tiute ma whaiva te tono le malo Amerika. Ai mai se Amerika Samoa. E le ia o i lau tautua i la wia whalongolongo. Le ala he te whi nau fo i la e toi whaawau. O le vaenga tau o le nā. O le matua lau soifua le wa iai sa mana. Ua vange foi la ua whionga. Ua fikus fuongo o sanga. E iei ne o afio anga i Samoa. Ko sanga kongo malo. Kors fulo ko sanga kongo malo. Sa iei kongo malo. Ia. Si kausanga o le server o le kako akumu. E pea foi ongo karangoa. O lau mangula ki as leadership you can trust. Longo winga whamamna maa. O se kai e mawhai o mwha kukuinga. Maru le akumu. E iei ne o afio anga i Samoa. Oi wa ngalongo whaia. Wau. Nga wha ngawi vakia. O langa akua. O le ngu ule o leongi. So ke loala ka o kam wha ngawi leongi. O kam wha ngawi vakia. Ya o ke lofe o mawinga le highest ranking i Kongo Malo, which is a Sergeant Major. Wau foi sa the Operation Sergeant Major le 25th Infantry Division ya what? Schofield Barracks. Mana ia? E tau, nga lea tia sau no isa. Awa le ngata o tos futau sanga le o nanga i le malo tele Amerika i ala i le tautua i tatou vaenga au. Ia ma le vaenga le militeri. A le fuit whafonga mai. Ia o le sau no sa mana i tos futau sanga o tautua le malo Amerika Samoa. E au fi ai le avea mawhatonu o pakamamala e talo. Ia il painga le fionga ia tongiola tu la fono ma le fionga ia fao sunia ia fa pe ai mal fa tonu il matanga luanga o le pui ngolo to fale po le Homeland Security il painga ale fionga ia lolo matalasi molinga ia ma le fionga ia le manu peleti maunga ai le ngata foilea o le sile vaenga tia e tau na fa pula le polokalama lea o le ROTC. Le polokalama ta pena ai e tupulanga loa onga ia onga mawalunga e tautua vaenga au al malo Amerika. Le ala sa ai le fionga ia sa mana mawhaia onga ia po le matua whaiva i se teni umilava. Ia o le auaunanga sa whaia mo le malo Amerika Samoa. O lona winga o le tau tuanga sa whaia mo tupulanga lalovao le tunule nei.
ia o telo ai to tele tama whanau Amerika Samoa lo tau tua vai ngā au al malo Amerika sa ngā i le plokalama lea ia ma whamanu e ina i le TROTC program sa ve ai sa mana mo latou whaiaonga ia o latou teitai o le latou matua whaiva ia ma whaatama ia i to tele o whanau le tunu le nei ia o le ala e mali ai leo sauna ia fitsfulu ono tau sanga o soifua le fionga samana ia o lona winga ia ua lata le ono sfulu pa usilia ma le ono sfulu tau sanga o lau au nanga tu whaatase le ngata o malo Amerika ia whapea fo i territory o Amerika Samoa e leo se tau tuanga po se o nanga lai titi vai ana i el whafonga le tunu mal tatu whasoa ia o le au nanga lua e ua masani le tau tua masani le whamuamua tangata ia mai ngā teita inga le nā leo lo mana o mia Amerika Samoa mo le whalepae Washington ea vea i Samana ia mafionga tau moli ia o tangata anua Amerika Samoa e whale o ina o lātou finangalo mo le manuia o tangata anua Amerika Samoa Malo whaftai lun moenga i lau tilo ma lau wawa ai le neita e au i le tatu whaasoa i le sunga ia Samana ia ma le tāpenanga pe ona iai me mua wa tilo i fitus fulu ona tau sanga o le matua lon seifua a o le maua launa malosi le maua launa malosi le ngata ilea o le lei tu lou al whaafonga le atinu tu lou fo i la upo i toi ata o le lei o launa mawhau lona winga lai maua lisi ona malosi ato atoa fua ia le teimile nei wa ia le to tele o le atinu to tele o tangata o amata le fitus fulu tau sanga ia o le to iese loto nau le hau whapea ia walawa ia lea fitus fulu ona tau sanga le matua o le soifua a le whalongolongo atu whai o le lei o lana saunoa ia le lei lo na mawhau mana tua le telo mea wa ye ista ngata o matutu o to inga matue wa amata na ngalo mea ia ai vai le mana tua le telo mea le ma whai ona lolo winga a o ina tole pule a Amerika Samoa ma wha manu e ina le tamu whai e eile langona la ato e maua lisi whaasiri nga malosi i tāpenanga a whapea nei sa mana ua la tole pule Amerika Samoa ma wha manu e ina le tamu whai o te ilola maua lisi whaasiri nga malosi la atele ini sta usanga e wha popo ia te oe wai o le tūlanga na lo te whalongolonga te malosi tele o le temini ya o le rofa o le kua wala nga umila o soifua ma o lawa fionga o le sime le i ke le roe nge i whaapea kaka ai e le o nga lo walu le malo pala whanga ia ai le ai se education o au e mawala o associates mawala o bachelors in business management ko e mawala o masters in human resource so ele o sikaka fa valera kaka ningai ka palo wala mata penal to ina ele ni ngase tu mawe mawai samana o le ai lo fale ku ya o le ai ke le lo po la me wala inga umilo so fu ngai yaso aya o le kama fai ka ku ma la wa fiona fo ke le fa pea o ke manga o se kulanga kongo Washington o lo manga o ke ka ku ai ka ko o malo Samoa te lo e samana wa e mawale vai le wa mama wanga ma pa a lo fa ma on ia ri kau konga e ia se mea a fua ia tos fu kau sanga al wale ile tele tau sanga ngai a milonga winga o lo loto antol tapo inga tinama fa na we sawa kaya Lei, malia tatu fasoa, a tonu ole a ia isi vaenga ta ua, o lau tau tua yaso la alam fai on tala i lungal mapo kalame. Ia, ma le to fai alumbo. Ma na ia tele le vaenga le peona fafsili atua ia lumboenga ia oe. Ia i lau tau tua i tono militari. Em fai ona fa uaut vaenga lea lumboenga ia ma le lua va ase lua pa ufa bolmori. Ia, samana se e sauno ai. I le tūlanga o le tautua hoi lea nei o tātou tangata i le militeri. La so fina ngalo i le tūlanga o le whanemai nei, e a pe whaua o pēo, nā ngai nei o tātou tangata o le militeri
I Hawaii ma whale mai Amerika e tonga whiti ai. Ia po o le teimi e tawai o na iai sesi au o nanga sili atu lau o nanga lo whai al teimi nei I te tono le tātou atunu. O la o susu e ngai kemi ngai. O le wha pele le ami. O la koe au mai fo ma I ngai ngai Amerika Samoa. Ia a ia la ka ngaka e kakau ngo I wha fo wai le ingi ni tui me ngai Amerika Samoa. Kauango I wha fo whaila kala vai. Ia on mea ngo wa laingo I kuaso o le McFly de sau ngai po whaakasi le I le masinga. O le tūlanga o mātou wā lele tia vāne whaafonga le tunu e mise lava I lātou e le o si la fia I al vāengal nei. Ia e na o le whaalua lewa whaatolu o na lele mai ia le Hawaii nea po lewa Alaska ia. I Amerika Samoa le vai aso. E le peo pela le e Samoa e lusfulu ono ia flight I le vai aso I le vāo Samoa mātonu I whafo. Ia a Amerika Samoa la. Ia e na o le whaatolu na taunu mai al vālele mai Hawaii I Amerika Samoa I le vai aso. I o lona winga. A iei se ngase whaafua se. Ia e le mawhai o na Mosef Sosani vape. Ona o tūlanga whapena. Ia a tonu lala fo I lea o le nau o le fionga ia samana. Ia a mai le McFly pe whaatasi le vai aso. Ia ina ia whaawawa I pēr tau tua male au nanga mo nei o tātou tangata e retire mai I le malo. Ia whaatasi ai mā lātou tangata tausi. Ia mai au telo. E le ngata I le whinangalo le fionga le sui tau wā mō polo kalama al militeri. Sa mana se sa unua nisi o polo kalama le te whinangalo e whaawau pēr mo nei o tātou vetulele. O le si po kalama e ka ua kele. Mengi o disabilities. Wa a fa pele e la kiki lau te sapi longo winga ngar se lau mon kupu lau kupe mawel masinga ai a fa pe e se lau pasenge lau te sapi ya ko kiki a lima a fe le masinga e mawe oe ya o le mena le o ke faia o le ke so ngai veterani e faila ko disabilities wa o ke le au veterani ngai ya o se fulu pasenge ape ko se fulu pasenge a mawala ko se lau pasenge ya le la so soangi ya mawala ko se lau pasenge wa se lau pasenge ro ya mo kwa mawa uma me ke manga o ya como me ke ia a le whafonga mai tia vāne fo whafonga al tātou ia o le sia le vāenga tāu al soifonga nei tātou tangata sa tau tua I vāenga au ia al malo tele po whea lava ia le vaenga o fita o malo Amerika. Ia ao na e alu e seitua. Ia mau fo I na whaila ia pepa o le retire ma maua ia le benefiti. Ia e te tau lava o na iaili tangata e fsosani ia te oe. Ina ia whamautu ina tālusanga. Ia mamawhai ai o na maua le fsosani mo tau singa o tangata whatasi ai ma lona ainga. Ia o le sila lea ngā luanga tāu o lo whātinoina le whionga ia sa mana. I le tele o tau sanga le ua o mai teimil nei. Ia o le awa noe mafuta ai mana I o tātou tangata o tureni. Ia ma whātumua la tau pepa. Ia ma ave le whautuanga ina ia mauti noa. Ia e tali le leia. Ia ma mai le awa noa. E ma whai ai o na maua benefiti. Pe whaaua wai pe o na maua benefiti. Ia mai le o se ngā luanga le titi ngā luanga le. Ona pe a whaitau I le a whainga o tangata I nofo Amerika Samoa pe a ma le whasfulu lima sfulu afe. Ia masalo wala talata el sfulu pasene pe sili atu. Ia vetu reni olo I tonu Amerika Samoa whaatasi maolato o tangata tausi po dependence. O lona winga, e leo se whainumera le titi le whainumera o tangata e mana o mia lea I tu ainga au au nanga. E fsosoni ia te ilatou. Ia e meise lava lana I vetu reni. Ia e whaise tua tele o latou dependence, o latou alo ma whanau. Ia whaatasi e ma latou tangata tausi. Ia e mana o mia lava le sao le fionga. I le fionga a sa mana po le fionga le whaipule. O le sui o Amerika Samoa I Washington. E ma whai ona whaatinoina ia le o nanga lea. Ia malala fol na o le finangalo le fionga saman.
ia o lona silasila alofa pe fo na saunua le teimu sola ia o le finagalo lava e tautua nei o tatou tagata ma ia mautinoa ia o loo mafai ona faafaigofia me faigata ua leuna lea o le kapolokalama tiatia ni ai o le faasoa i vai aso uma ia o mea faigata ina ia faigofie o le foi la o le ukailoa i le tapolokalama e o foi le failaga o benefiti ia vaega au o le malo amerika ia o le matoa faigata lapa ai o le aogā la o le polokalama lenei le faafofoga mai vetureni a fai e el tangata o lo alala i Amerika Samoa sa tautua i vaenga au e mana o mia le fisosoani e whawhai ngofia ai le whatumuina o pepa ia o talo sanga mo benefiti ia po nisi o mata upu a wai e te miti e tia a vele talo sanga e te ena ia po mata upu o te ena to e fia whataltala no ina ma ave e se whautuanga ia o le ao ngala le na o le fionga ya samana ia e langolango ina ia le vaenga lena ia mafsosoani na ia mautinoa o lai sao na whaatumuina pepa a toa tapenanga e ave whaatasi reporti ia mai ei fo i ma tustusinga e langolango ina ia le whaamoe moe wa le whaafonga mai le tonu ia ele i titi se matati ana usia le fionga ya samana ia i le teimi na tautua ia le vaenga au na o lava le me ngatai ia fatulanga ina o tangata ia foi vaenga au le malo ia sa tautua ia le fionga samana i sisi vaenga o ta i lunga pe o le plokalama leo o le tautua i tato vaenga au ia me se foi whanau o lo o le militei le teimil nei ia whape foi plokalama leo o te ROTC le ai manga o mia kako ufa kasi wa kale fa Samoa ke lo lima mama ai se mea ia a fa ele fa pe kongi o ko pe fa pe ko ke o mai ke awe ile bi quasi le te sapiri le ai fa fu a o lo ram ka fa nga o ke nga lue fu mo o ko ele ai se kongi mana ia lau tautua mana ia tere lau tautua sa mana ia ili tātou tino ono le tātou taimi doctor lau sungat fo mai ia mase foi ia le tamaia sa mana ta penanga pe ona iai o le tāua ia ma le matango fie whaafonga mai fo i tātou ainga ia o le si le fia fo ia le sungat fo mai e mafuta mai lava inai Amerika Samoa nunga le tātou pokalami ia lewa te lele nei ta le sao le sunga ia sa mana ia ile nei pokalami e soani atu ai mo tātou ainga i Amerika Samoa ai e ele tal tonunga lau sungat fo mai ia isi tā pokalame tu e tala isi vaenga o le tautua a le tamaia sa mana e whailoa ati diai ia lana unanga malan tautua i te tono le malo Amerika Samoa ia lewa whaafonga ili tātua watanu maua sisi avanua i lunga isi tā pokalame o lo manei ia mo fai fu ona failo nisi o vaenga ai ono le tatu temi faatulangaina faamalu lua tuai ia ila usunga fo mai ia mesi fo ia le tamai sa mana mta penanga pe ona yele nei va yaso ia ai la fotu ia lua sa se lua ta pena la sautina ai mo fo de lau ia mo moria ia nisi alo i ni alo fanga i tinai am Samoa ia mesi fo ia tina o e kalisia ia ainga o lo mafuta mai ta fa fia kilope ia ai mo nei temi ia la fotuia lu sa le lua sa se lua fa mai ia se do sauanga muli e wing al tatu pokalami ia ai masi foi ni fa mari yanga mo le satina malenganga fa lol tia fa te le lava ia ina nei ngalo ia tau le vaenga tau le nei o vasol nei o lo fa tau ina i fa ia o ngai de Amerika Samoa ia ai o le foi fa tau ina ia le vaenga o te ne tau singa nurses e o le foi la e solo fatasi a malmelene sa no ia ia tu langa o le fata waina o tonight tono lo langi a me se foi ne vaenga o le tunu ia e faielo le fata wa ma fiong tau mol o le fiong ia sa mana o tatu sui tau va ia mol to fiol fai pule o le sui a Amerika mo Washington ia e fa manuia tuai ia la o nanga ia a lim tamai tai fai aonga mtu faiva e so se aonga po le malo po le kalesia po fala tonga tu maoti
ia e whaamnui atu le nei vai aso malo ia lau tautua i alo ma whanau o le tātou tunu ia e ala i le ngā runga whawhai a onga. Whapea fo ia li matamai tai te ngase ia le vai aso whapitoa le nei o le Appreciation Week mo nurses uma i tono le teutori ia e whaamnui atu mau wholo whatu i lo taupa ia ma lo tau mamalu. Ia whapea fo ia tina o le tātou tunu Amerika Samoa ia tuila manua o le falsefulu mal motsa ia anga le leipele li ia il fa moe le fa ungol ne vai aso ina ia tapena ina pea ia le fa moe tinama ia o le tunu ia meselava lo lato faiva lo filima ia o fautu ina o nei tama ia ai o la fa pena io na faiti tia pe fo ta fa sol va so mobile pro kalamo tulanga o fala au fasa ina ia e mau lava no le fionga ya samana ia wale si la fia le samana tu langa o mata upo ngonga fala au fasa ina o no le sa fia ilalo o le teita inga o ve mafatono o mtanga ruenga o le puipuinga lo to fale po Department of Homeland Security ia me se fo lo na sao tele sa ma fo fatino ina ia te usanga tele sa ve mfatono le mtanga ruenga mama fai e ona fsosani ia ile te ina to fala fasa ina e ofi mai la to nu Amerika Samoa a misfo proklama sa fe ngaia ia malo ma fa na uma la volta to nu ia e molnete ia mai ile fionga sa mana malo tanga ta fatova ia anga le li il fo la nga le to nu fa ngol ne vai aso ia mo foi lo so i fo la le tia ia mamao an to ta fanu man lang ya ia wai peona e to mua sa no ele nei taia ia ela la vonga nga ingi silo le fia pai ia male a fia il mol flu fa solo ato ia e mate talo to lua male fionga ya saman ia o malos ia awa fai te ngase ia wole fai furka ko pro kalama pa ngole to nu ia ele sauta u le fionga ya samana ia mo na yo matu tangata ia me se fa mo nga wale wo Amerika Samoa ia le vai tau o le tape nanga o ana fai nga palota o moto suia le ngata Amerika Samoa ia fa pe foi malo tele Amerika ia se upu wale tau tamali la fa fonga Amerika Samoa ia Samoa ma so se meolo e maua ile nei fa sol nei taia ia malua vei fale ma ia fiufia manunga se pe upo fai vo se nga lupe ia ai mato malo lo atu le lofo le tua ia suifua malo telai fa te tele lava lau sungal fo mai ia vai ane fo yo tu tele mo tu langi o pa ia sam fainga ia le to yo yes fam talanga ia o ta ua le fa so mal ta poklam masani ia o mea fainga ta e faingo fie lunga fa so tia ma le fo mai ia o se tala mulimuli ali watu se tala mulimuli samanga sa e se me te fia sa no iai ei wo ngao o kana no aku ia le fionga nga ia pa fo mai ia pa ia o la kala fo la ia kai Manga ia kere jole le ai te tautua tole pulo ia a o se lu tau fo le na mo tatu tangata umalava tele nei tau sanga wa e au dia a ole nei e ti finau ai o le si vai ngataua o le fitus fluono tau sanga pe foi lea e umoloa e wala valea ka le ko fia alue wala valea wa lava foi nga alue le malo a le fitus fluono lau tau fitus fluono lo matua lo sefua a le nei lava te fia nga alue le ale fina ngalo le tua fa popo ni si tau sanga ma ni si masina ni si aso lo seifua fa wau ai mo mitinga ya te o tama ale a fo ile a ungol seifuanga ai te tupua ai le fana e tilo ya nga ruenga io e tilo fo ya o nga ruenga o lo o fa ya pe ai tu tono le malo e la la fina ngalo le tua ai te ua yesi te mi mo sia fa fo se il maftanga a o le aya e o la nga ruenga o le te faia o le nganga fia talinga fia fa ngolongo a
taringa fia longo le nei tai au le manei o lau whaasoa, ia me se fo iu tiu te mou whaiva, ka alo si ia o ka mauangi kausanga e ka ke fia kau kua whapengi, ka rei doa pon mangal me ka re se a koe ngai kukuila se o karu li mirikeri. Te mangore kai mingi ke, e waka whai ia, pala vai a sia mea o lai. Pa e aima, koe plu. Ka ko fai ia le kala ko inga fo ile asa manga. Wala vai le mea e o la ku. Ia. Wa tele le tala le ia fia le mana ia mal matango fia le fasoa. Momoli atuale nganga fa tele ile mai le pulenga le video Samoa pala na fai ngalwenga i lau sunga sa mana ma le maua le abanoa wa e fasoa fa le matua le ni tai au matala tala foi lau tau tua matango fia i tono le malo a Samoa ia le afuba to ta pena le afuba to ta pena le si te polo se fu tau tua ia pe ona e ta pena ia ia mo falanga mai le malo a Samoa ia fa te foi le sunga fo mai wana le nei le fo mai e le mo le nei ava no tau o tatu fa so to tolwai e lunga le mapo kalame ia ma le to fa ia roi ia pe ona ia le tau tua masani le to fa ia pa ia mo le mamalo le tatu wa no o le ato e mo le tatu ava no le va yaso io se tala uma mai va nga nei te no fo mo ia me se foi le tau o la fa so o le la tatu la mo se ava no te tala ipo ani va nga e te fsosani e mo pui ngo vala o fala fa saina ia ai mo le time mo moli atu ia lo angam fa morianga le sautina ia tina o malava sa mo i tono am sa mo fa longo mai lungo tatu pokalame ia ai mai se foi ia le tau se to fa ia lo mwenga ia le ngate foi le tina le ainga sa mana po le mea tu lo fa fonga le tu po le nawa 5 po na te tapo ia que soy ia le kufa mai me kokia ia pa mai mo la tatu toi fe no le va yaso le lo fa le li manu ia telea la fu se tau tua te tia o le tau tamali i fa fonga ia il tatu watu nai am sa mo ai mai se foi lua sa se lua toi fa foi mai se fa talanga malenganga fa lo pa mo ia tele le tua ia te oi tamasa mana mo lo malos mo fa malo longa mai le li tau tuai le atunu ai mai se le malo ia mai se foi lau to falo mwenga ia i pele anga le leo le tuai lau sunga ia wau tiu te mo faiva tono le ainga tone kalesia mai se le malo mau alo malos te fa wau e tatu poka me le vaias fo le nganga fa alo ai man nei temi ia fa se foi Manuel fa ingol vaias ia se foi ia so foi ia le na fa fonga bali tatu watunu ile nei fu tai au lunga tatu poklame ia mal tatu maftanga pe ona yele nei tai au fo ia le na ua fa so mai ai ia le sunga ia luanga to fa ia pau ia Dr. Roy Sange mal tatu poklame ile nei tai au si mai fa fonga la tatu taliwatu mo tatu poklame le mo oe ia fa o le tatu tau mal nei ia tai au ua mawhai ona aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo falana. Amata ni tau sanga e lua o luto. O whaale anga ina le atunuu o Aotearoa New Zealand i lo longa mai matangi i male a whao kapiri ela. O le mautonu ma te memea tangata umala. Ona o le tele nau nau. O mea te o tino o tangata o whaanga ina o lau whanua o wala. O mali liu fo i a tangata. O sa ili. Ma fasili pea ma sa ili se tali. Pe aisia ma sa ili se fōl pa fita uli. Whaataro no sui o le malo. Ma tangata popoto i whaalawalawe whaanatura. O tusi lima fo'i. Solo tangata o tua ia is tangata ia mawhaalapa tonga ma company. Ai o le tani lea a yopo. Soma lua fa iwe fitu ma le pala. Ia e fasili manu mai wha. La tu te awa o mai ia te oi. Ma manu felelei. La tu te wha ilo mai ia te oi. Tau tala i ele. E a o mai ia te oi. E wha amatala mai fo'i e ia. O le sami ia te oi.
Mai tau le pupo ngā o iopu na le ai, se poto le lalolangi na mawhai o na maua le tali e mapu i ai ti ngā o iopu. Whailo mai e iopu, a o tātou whisili pēr, aisea i o le global warming. A whai mai o le iloa e manu vai wha, o manu where lei o i o le samu, le mafu anga o whaalawe whaanatu. Na whai e le tua le lalolangi, ma mea uma o iai. Na sila atu fo i le atua, ua matua ato toa male lei, ma fia iai. Ai pangalea, ua whaalea ngaina e tangata le lalolangi. O le watangi maui le lalolangi le la uele ele, ona ua le tausia le lei e ona tangata. Ia le lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma alofa i lau whanua na whaia le tua mo tātou. Wa manatua, ele lei mo. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Tātou te mana na o malawa ia sa o le awala i whaatino ai le toi whaonga ai nao ni la pisi toi whaonga. Mana tua, o tanga pepa i ila, ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia i nai le la pisi toi whaonga aina. Whaatino le toi whaonga ai nao la pisi. Toi whaonga i le awala sao. O le nā ua iau 5. Tanga i ana i le Auckland Council Recyclable Items. Tāma ki Turuki, All Together Auckland. O te ngana unifo, whawawe nei loi le Papa Toe Toe Dental, ma whaongalau Community Services Card, e se iai lau nifo i le nao le whase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi wha ai ila ai lau Smile. Susu mai, pewala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu, wha valu tolu o le tua tusi, tolu fitu 5 Great South Road, Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental, smile every day. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue pei o le vaita mai no whanau po anga luenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na lai sene. Ma o silia ma le se funu 5 tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi 5 tasi, o 5. O le kawashua o lau kamufa ni inisiua e tautua mo oe ma e pele ya te oe. O la mātau au nanga ua iai a li matamaitai ua uma o nā o tauina e ngā lulue whaatasi ma so o tau au ma oe ma lau ainga ma so o se whaala putopotonga. Mātou te fitosoani e whautua ina oe ma lau whiliwhilinga te tau I teimi o whaafi tauli. Au nanga e whaatuatua ina mo oe ma lau ainga I so se teimi. Cover Shore, here for you every step of the way. Eva mai pea I the radio kasi 5 I wakolu amo. Au ngā tele sunga mo Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa tasi 5 I watolu amo. O te whatalo whero tātu utano, tau alunga o le ngā ruenga o le nei vā yaso, usi mai alau whaafonga. A o whaataria le taunu unga o suenga po test. I le a fia ma le tangofia o nā koti po whala au whasaina. Mo le vasenga o leo sinia I mtanga ruenga o leo,
whale pui pui ma le toi fuataina. O le ua wha iloa le mtanga luenga le taunu uantu o le taunu unga o suenga na whaia, mo le sui komasina malana pulenga. E lei se isio i la tau ua wha maonia i aini a afianga, i le wha o ngaina lea o fuala au wha saina po na koti. O lea suenga sa wha tino le no fuanga o suenga wha saia nisi, po le sros. Wa wha iloa i se wha sara launga le mtanga luenga i lana upenga te wha ilangi. O le whai o lea suenga e wha mautino ai, le tūlanga māwalunga o le ami o tau sili ma le wha maoni o malu o le malo, i le wha tinonga o lātou tiute, i le tango fia leo fuala au wha saina. E leo wha iloa ina le mtanga luenga, pe wha fia o na whaia ia suenga le tau sanga. Ai o le te mua le nei ua whaia i lea tūlanga e pei o na wha mautu, i se whainga wha vai, ua maea o na tapena. O le whātu peina o awa o ngā alo ma whanau o le atunu o lo o awa uina, i le Universitea o awa Samoa, e le tau ngofie. Ma o nisi o whanau o lo o soani tupe o le poloketi miliona, i le tutongi ina o lato pili. Peitai o nisi o whanau o lo maua le soani, mai nisi o Samaria anga le lei. E pe o le malo i Apani wa tau wala mai le whaalaputonga whaavae, o le Yasaki Kisuna Foundation. Le whaatupeina o mata upolo a o ina i tonu o Universite, ma e to luas fulfafa nau, e au fia ile to iwa, o lo sua ina le whaelonga bachelor, to lima o whanau o postgraduate students, to wha o lo sua ina le whaelonga le master, to tasi o lo sua ina le whaelonga le PhD, ma le to lima o whanau i o lo a onga le vasenga, o le tausanga whaavae po le foundation. O le sui o le malo i Apani ma le sui o le Yasaki Kisuna Foundation, na a wai se saudinga, na whaelo ai lea soani o avanoa Sikorasipi. Le ana momori ai ma le whaafitai, a le pulisiri o le Universitea o Samoa, i le anga le leipea o lea whaalaputonga mai le company o le Yasaki, sa pito to tere o tātou tangata sa whaingaru ngai i tausanga ua mawae, a o whaangai o ia lea company i Samoa. I le lua le nei o vai aso sua ina i lumo se laulau o whaatonu, mo li mau o le whaamsinonga o le tama o pokati tuu, po o pokati whaatau i. O leo o mai o whonga ina mau o leo, whaapea mau te te ea le o lo molia, i le soli tū la whono o le whasio te tangata whaamoimoina, e peo na whano ai le so i fua o se ali i leo satini, whaapea se tama o le fio anga o no whaali. O le stofi na tu ina atu ai fo le sanga ma fina unga whai ua lo ia leo, whaapere lo ia lo tu lai mo pokati. Ma le asfreido nei va yaso wa tawalunga ai, i le saunanga whai ua le tamai te whaamasino, o lo whea ngai ma lea whaamasinonga, le fionga le utele ni a va mata tuatanga loa. O na ta oto tuai le ilumo le laulau o whaatonu mo le lato ilo ilonga ma se whai unga. O lo te le ua molia i molia ngā leo. Ai o lea li leo sa tini ua maliu, o peni a mina perite, ma le tama fas furu mo na tupu tau sanga na whanu ai o laso i fua, i le ngai o inga o lo tua i ai pokati, i lona whao ngā leo se la au malosi. Wa atoa le tau sanga ma masina e fitu, o nofo tau fia pere wa ai ngā leo le ua molia, i le whaia o lea sori tūla whono. O leo sao ni Samoa ma le lolangi e wha manatu lea so sao tinao le nei tau sanga. Ma o se aso tau wa tere ro tātu o tino, e wha whitai ai le sao tinai to tonu o ainga, nuu e ka le sia ma le malo. I Samoa o le porokalame o le aso tinai le pito la awa le malo. Na asi ai ni tinao le tātu o tino, e au fi ai le fionga i stama i te isa. Waulia le te isa lau tau sanga o lātu so i fua. O whaeloa le mtanga luenga o tina ma tama i tai, a tina e o fio anga maanga fiso o tai na whea ngai malea asia singa. O se whaeilonga leo ni tina, o le tātu mutunu ua tere do lātu sao, i au nanga ese, ai mai se lava o le whaafua loa ai ma lo lātu so i fua. O le fionga le tama i te isa waulia le se lau o na tausanga, o le fionga i a sister tolotea, ma tina o korotita le au pepe o whaastoo, tausoa le iua fata o whonga poa, ma ele ngata le tonu o vai pua. Ele ngata sa sia mta ngā ruenga ia tina mātu tua o le atinu. Aina whaia fo i se porokalame, wā mana i ai tina o lo a vea masui ta mai tai o nuu mafio anga,
o ne tā ua le lātu tautua lango i le ngā lue ngā sui o nuu po o pule nuu. O le amana i o tina o lo o vea masui te maa i ta i o nuu. Sa a wai le minsta lango le mta ngā luenga na ia wha whateia na ngā luenga whai, a ia tina o Samoa. Manu ia tere le aso sa o tina, Sa lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Tātou te mana nao umalawa i a sa o le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea i tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le olua tasi fa, fitu lua selau, po le olua o, fa lima, tasi lima tasi. Au kilani wa esa uni. A fio mai loe le Harrison's MZ i o Tahohu, le fale ofu polenisia pito i sili o na tele ai la e moa liin, tamai ta e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e maua o mai ile no fuanga e tasi. A fio mai mawha ilo mai le Harrison's 20 e to asia ai le 20% mai uloa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ i le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamasia. Sfulumedi te leo te nei tu la es malelua. Fa fonga tātou watu no nei tai ao i tātou kalami whanga solo. Ea, ma se foli tau winatu nao tātou tala mai Samoa. Pe ona iri tau walunga male au nanga a le whionga ngal mana ti au tanga baia. Te mo fasala wino tātou tale pe tali tu lai fitu i le afia na nei. Ona fa mai fo i leo le tau tua ma leva yasu. Tali umai le whawaponga le veas fo tali tu lai valu. Wa fo tau tuaina o le tātou watu no i mea o le tupu. I tono tātou watu no Samoa. Elo te maoni tātou sota i atu lele tau tua unanga le sunga tungsia ma le meka kāns. Pi ona yele lato o unanga o lo whanga solo i le neiva yaso. Ia ma tātou whapitoa mole a sautina. A whale tula se fulma le lua la a watu ali tātou pakalame leo lilo. A maruru watu tātou watu no o swing o tātou pakalame neiva yaso. Ai a whale tula se fulma lua. Tali umai lo tātou pakalame la watu tātou leo lilo. E a tāpena mai tātou. Se lau lima sfuru tāla, se lau lima sfuru tāla. O le yel tātou leo lilo mo le neiva yaso. La moa nisi o whatataluanga mo le malo tātou watunu. I nisi o tautua maunanga mo tātou. I le toe le 2 minute. Ia, i le tu la tasi. Tale tu la tasi, a winatu tātou telefone ngala Britania. Tala tātou leina tele tu la tasi. Mori fo ina ia lof anga mo le asantina. Vai se pisi telo tātou ma neiva yaso e tātou e tau lo fo le asantina ia o le vai yaso pisi ia. Mai tau winai ia le pisi o awala. Wale o loa. Ofisa la fatupe. Ia malo lo sa i malo fo le malo los. Ia te o tau lo fenga tiu te manga luenga. Mai se la tu lo anga ia tu la fo la tu se leni. Ia mo na yo tatu tinai Samoa. Ape fo ila tu lo o. Ia ngai pe la tu tiu te manga luenga tina. Te o fo se tina o fa inga luenga pe. A fa pe te ova tai au te alu te ova. Alu fa singa malu longa. Paka kaunga e kofu se fale udu e fa yelo wow. Wa kau foi bo le va kaunga uma fale o lor shopping ai ke te la inga e alu ikon. Au ke alu se me dua kala. Alu I kama foi inga e kai lima se la.
Ano bang ka ini maselang? Ipingi si pili. Koe pili for koe pili for verso fola ko. Wale ko fok se fale fayulu ngale. Ko kong ya koe si ya fe kala la ko ya ngai. Fe kabia ya le mala wa fe kala nga u mo failu. Aya umalenga failu aya fe kala. Ya fe kamia ya le mala fe kala ngai ro. Ya ala u manga. Failu. Yang ayat boleh koe kongkongi na wa fe kala. Sinau bala mafu coba jatuh pokoknya beli ya oli. Wingal jauh le ya so, pak malu mai le wingal jauh. Ya jalcono lo maduan ya so. Olo utama, sota oma ile mauta. Oh yeah, fia fia, fia fia. Utama, olo utama, elele me uma, ele mauta, oyai le fia, fia fia, fia fia, Abalu wajo na le fata simali sunga tung sia mol tatu po kala melewe jambe le oli. Ya le tung tu masani foi pe on yele o me kakas. Salva tung sia. Malor si fo mo ni wauli. Yeah, hello my friend. Long time no hear from you, Talofa. This woman we are sunga pa malota wa ta malolo su pa malolo ki ya su titia. Le malanga ta o tung sia. Le malanga ta o. Ya. Oi ke malanga. Yo ke malanga. Oi, pate ngai le lua mengo mai ka upe we malanga po e ibiru mo o tulanga na tina o maso sa tu pape pa mole mo cha mo che uso i bala mai ta so le bele inga le fenga lu ngamilo mo ro vai dai vinga le anga ya lo ke ro ngai vai dai yo vai dai Watu vot fa fonga le tunu. Longa winga ngale finga ruenga nga misia waso fa pe. Ya longa fa pe kong sia makinga wala mi do mo. Kalau sia ya ka oko ya o le langa ako. Vai. Ke do la fa we sa no. Ke lo ve mo tanga to soi fua. E masal salo. E masal salo fu le la ngono le tanga tanga to ye pe ava pe tu binge fa pe. Yo ta ita fila masa salonga na tu fa pe kalo fa iso uso wale bala au mai ya u tu langa fa pe ne ra go fa pe re po wa fa to dia ya se uso el fa mai miro mo po ni si tu langa fa wale a fo sa wale ngal benga tu langa fa pe ya fa pe le ai bi le tu ngan bon malo si la sunga kusale ere kauso ma fa fo amo ke malanga se me mama fa pe wa ere kai ya se me mama wa ere se kupe ai paual melo ke lo yo masal salonga paual melo ke la longa ya yo la ka ko mi do mo ele fa pe tu nga pe ka ko mi do mo ele va pe usa tu ko po chinaina sina se to tu nga fa pe nga yes ya ale fa pe nga ke ale yes ai fa pe le yo da me po le fo ma fa fo lo nga lo le tu ya te ma tu fo ke tia ya o le ta pena tu le langi ato ya ta pena ina pa mana tu la sotina ia ola te silila ola so me ala sa le mo tina ola ai ola ngo foi mi dombo que muso fai que cuca que muso fai que cuca farenga porque le nasa farenga fa nga adu si di base la udiasu. Ya foi que mantu foi que tia o ele fica nga ka ele leilo a o melhor cuca ele le que ele o ola me la ave foi que na ainda na to ele fala ainda ia mana tu wala ia ava penga
ai mai ale tina le ainga le aso sa e kau le aso konga. Ia ka kuka. Ia, mai kuka tina. O kalu lo kai kai e se sui. E nga foi la kalu fala inga nga. Ka kela koi foi. E ke vai. E me mo i ka kiri foi fale. Ia nga ka pangu wa kwala ia le au sainga ma le au vai nga yonga fala inga. Pe afa pe ka ki ai ko manga ia. O ka sauro ia le copy foi e fale e fale fale. Ia malo fa tai mo le manatu pa dia. Ia. Yang tak ita la tu dia. Pe manuni la vale ai le kinala ai ai. Ia. Kuka mai foi e kuka mai le rofa. E kuka mai le nganga fi mai le nganga fa pitai. O ia kinala ai. Va le kinala ai. Ia o risi bude nga ato ka soi fuanga le tamana to ia. Pe dal fengor ko pai. Kusai kama. Kusai ala longo wingala e fier ko pai e fier pukala poko e kusai o lai ke fala poko le inga pio e vengi ala fau lo makua Ava pele bi vengi ala fau lo makua. Ia ka kelo nga e makon kongi. Ale ma por No, ina ma con ni por ni si lo makua. Ale ma por o kalu lo le fa ka fai se vai ka wala fa o ka vai ko ipe ia ka vai no vai ko ka ku vai so ala fa ma e mira na ba so ai o le vai so ele so vali ele so le vali ilo sa moloia ringo kinaa e kusa o me ala fa o ala fa ko ala la o ia la o itsa peka. Yo e fa pena la vale langa la tu ia. Ya ave we mo kinala tu e te wa kinala tu ia langa te kinala ai. Ona tama ina e ma wa ma na o kina e ave leile ba ai mo tama. Wa ia fa mi tailon to rua. Fa mi ka ma le ainga. Ia. Te langa la tu ia ma fa nga e te wa kinala tu ia. Ai mo fa na te ni foi dele. E te wa kina. Oi. Awa matana fual tama. Que no porque ya lo que porque le leí pasó y pues que no me lo que cau acá ya le consi. O sea me que ahí. Lo tu dan a falar venga tama fa fong beta ba mo sambo. Awal puas fo ta to pa tina la inga. Wa tu lang na to ina tina la inga. Te le tina to no la inga. Eu fui na árvore me piaro tina fa tau po fela ba. Awal masa salo e tama. Masa salo ya mami ta. Que lo me que acá. Ia. O le manga i o le ponti le au mai. Ia. Me foi nga mo iskamalu lom pi kau fia ais kai mi o le fa pe. Ia, le kau o le vat. Kau o ke tina. Kau o ke tina. Teu. Fa teu ia au de lei. Teu wa. Io. Me vai ngai fia ais kamalo lo o le keu. Yo fui a ka ko kamalo lo. Me foi ngai o mai fa finge ma. Me vai ngai ke fiu aso fa finge ngale o ia le ko mai. Kan fa paru pe mai ya nga. Tore ko giti o ke fai aku o lo fia fai si o banga de leia la foi ai lo cara ko ia ai se penga que ula ai se vai ne que ai se vai e malo stogi ia la foto non sa la tunga le di pasar la un ro matondo fa aulo so le chula le tai au le de oli ia la bala ta tota pa le langi te ina malo so fu ia so fu so ta to tinu di papel so mato bola ia le ne bota so frelo i madu ale mala pa ta fa tu lo fa to anga samo po fe la mi tu fa ni lo langi le kelope
e sa il malo ai tonu o te wo te tonu o tato la fanu i Samoa pa pe foi na tato uso i tutuila e fa talo fa tu lava ton tie le aba te lava ma fa malo so mania ai fa mania te le lava le tua itina malavo le tato wa nu pele ina lava Samoa yo e a foi fa mania te le lava le tua ai a fo i a tato te ma i tato fa la po la sa yo e ia wa aule la plan de titia le la no fo de va ve ara le tai aule sa ta pena le pek pasa tina le ainga ke ma auli o fo tina ma sa auli lan tu spa ia ma sa auli lan la pesen sa auli lan pulo ai ele fez sebeli awa ele se fa tu popula piloto ele como uma vez vede su ma ngai me po le tina te suda ai alu le lutu o te mo foi la so te foi le tuet e ta si lava si fanga le tuet na ta uma pete fa le ton pete pe okay e tu sa uma lava ta to ya fa malo se tu dia fa malo so la mo dia Samoa ya na fa mana tu lava le mai ta to penga malo para sautina o le mai ta watu te tia kalu lama ama kamera ko promotion e to alua se kuru tina bola ta lima se la tala yo e promote ka company ya tano la fa tele le lima se la fa tele le lu se fulu o fia ya pe ya ko se fulu wa se tu pe company ma le fenga na lo fa la sa tina lima se la multiply by 20 ya se fulu wa se la nga le fenga na so le fa lo fenga na lo fa ta lima se la e ma ne tu sa mo ta tu fee e a feli se la uso se tabale with fee e lua feli with fee o tato piki apu e mana tua e yon ai inga tato with fee Samoa e mana tua au ni ngaro tolu te sanga e tolu te sanga le o te ai pe vai for tato kulenga lo sa lista laina la tabale le vecho if I full company for the first 3 years of your contract lona lua o le tolu te sanga le mato te vai fo ina tabale por penga le fitness if I full tato for tabale mo tolu te sanga lona tolu servicino la sa todo que sa le vai fu foi lo meka ka servicino la ta vai Samoa who can beat that mal ka tu la ve bo vai tu la to ile au mosol ani si tu la na to ia o va ve fu le temi la to man na temi que tia tele ta bal felo filinga sumenta la mai ai Samoa sumenta la mai au le no se la ke me di stripe nei papa tu man ka no se la ke me di stripe ia fa foi na bala au multa tu landline ile o iwa lua fitu lima balu te silua o iwa lua fitu lima balu te silua ala telefon febiai o lua tasi pa fituono lima patasi o lua tasi pa fituono lima patasi mania tele la bala sa tina pamadia le tu tina mo Samoa pamadia sa tu tapa ule langi lo tua por o tasi fo tia pamadia le tu lo wainga ia le tu ta fa pe tianu la ta tianu tu la sa amortenei to papa tu fu ele uso tia malo va te stongi mo tai po kala le vai nga o le oli malo fu on sai to no tato wa tino ya manu ye fu la sautina a o de lotu ya fala ia ya le yo le wa se marte le wati 2 fu minuto te le tula sima lua e lunga to le ranga si funga rede sa mo ta sidi mo tu amo a fa le tula sima lua tala fu no tato le na mo le tato le la lua tu le tula le afa le tula sima lua wa fo ma futu mai le tanto wa tino pa tala va tu bo panga u mala vai lunga tanto wala leo lo ma futu mai lunga tanto te tua ma lo lava ma lo si ma lo fo sai ia va pe vo i la tu lo fe ngai tu te manga ruenga fai lava si pisi o to mo le nei vai aso fa tala fa tu tanto po krame ma to so longa le ma manuel le yo le lo fo malanga le yo tanto po tua
sosola ata ya ina ifana Veia sola soi fuanga Betele utangata olai le faita anga Oniswa olai le mulilua Wasola atia I osiona to alua Wangalo upua le tautonga Le tautino ai Ile fa ai poiponga Wale kea iai Ai fa amalie o mala onga Wale fauava e vape mai osiola au wale ola faukange wale waise o fa ala vela ve ta wale ai na manu ine winga le mana ya ala la mai ila lo ai awa eke ika ila wala lo au wale fauava e vape mai osiola la faukange mali waise o fa ala vela ve ka wale ai na manu ine winga le mana ya ala la mai ila lo ai awa eke ika ila wala lo Wala tamaila sautina. Watapena ia tu sa Manhattan se po matongo fie e fa fifie mama. La soivo me o le afato luinai de Mara Stay Dine and Dance. O le tu sa mau pen o le afa fifie o ile po. E te fiu e te tau sami. E lima se furtalan ticket a maten a folio no le fiafi i le tuatusi. Iwa fatasi a Rowena Road in Marasco. E Mara Stay Dine and Dance. O le tu sa Manhattan. Fafso taiana le fatua ya lis o luatasi o iwatasi o fitu o vadvalu. O luatasi o iwatasi o fitu o vadvalu po so wavanoa. Nei pala wati le wa avaton le tula sfumare lua la tatu se atu loa ia o le abatu tatu le olilo o le la abatu loa longa bala sima il tatu tu sa mau Manhattan in i Avondale ia fa pe fo i Marasco Avondale lo ia le tatu tu sa mau ma le pekwi lo tatu ino tatu watano o Manhattan ia lo ina i Marasco te le fo ia vaenga o le latu tatu nanga pe ona fa fonga mai ai Luatu leo lilo. Lesi tatu leo lea. Luaku kako leo. Le lako elaka si tatu leo. Se lau lima sifutala.
Tala tatu leina tolu fitu tasilima vitolu. Tolu fitu tasilima vitolu. Tatu leo na oluantu. Awane ngoni anti ole afefena nei ole a fai ai le whakmoe na ale tuisa moment hetin ina i Marasco Pia na ele whakmoe malpokalame mo nai tina Limas futala te uru whale ai tina Maua tau maftanga Maua fo ilea male tato pa ile whaafifi nei oe Ale tato leo lilo se lau limas futala Se lau limas futala le tato leo lilo A e manu malo ai lono winga Maua fo ilea manua e mo sinasi e leni whaantau wai Se iputi a mami Patalo batu le sunga ripul le tato Ole Engole Island Style Barbecue le sunga ya tango vai ese sua. Pamuli fu le aso sao tina le inga por fatua ya Jolly. Tatu wei lungal tatu vala mo talofa. Talofa tia. Ma se fu moria. Ya, se fu mo fu elo sunga. Le yor suafa. O abalua? Abalua manaia, o la tatu leo. Ole apa ele ninga kakala. Apa e lengi le tala le ai sel tatu tali. Talova. Ele leole. Talova. Talofa. Ya sua fatina. O Rose. Rose, vele te vale mai Rose. Mangele. Le Rose la tatu leo. Ero se fuala au ngai ko kongu le fang fuala au le kango lu fo ngani. Fangu fuala au le tono le fangu fuala au. O yo fuala au le tono le fangu fuala au le lulu. Bai kango lulu kasia lulu. Le sel tatu tali, faftai Rose. Mabila satina. Talofa. Talofa, tia. Ma lor se fu morir suava? O pele. Pele fele salvala. Mangere. Le mana ya pere. O la tatu leo? Ole clap rap ngai koso e kavaia me ai. Ole rap le to so e kavai me ai? Le ai se vol tatu tali pere? E amaru ne ya so. Talofa. Se fu morir suava. Ma lo sai qua. Ia suava? E fai tu foi la lo la. Talofa. Em fai tu fai la lo me na le la longa le la tu. Wa tu la lo. Ya, salu sta tu vala talofa. Io suafa. Abalua le mana ya balua. Ole api na sui. Ole api le sui. Ole api por tusi. Ia. Aman mole na. Le ai sel tatu tali le fa tale vala mai. Talofa. Ya, talofa. Ia, suafa. O, Hamanu le fele sol tabalau. Nei Glen Innes. Hamanu le tatu tali. Alo le pepanga ke kango falo pikoirua. E pepa hore le kango falo. E falo pitoi. Peku fere la peku a kul pepa hore le kongole apa peku e wingi hore. A kole falo fa ma ko for. Le se for tali famanu. Elam. E sei for. Abano per tatu leina mole tatu leolilo. Amalu lua tol tatu watunu. Tu ifo ilalo leo la. Mena te fiu e te tau wha alongo mai ia le tāpo kalame lungo o telefoni. Leanga nai te ele o tele lau la au. E te fiu la e te alo mai wala au mai ma tau wha sao mai subtani. Leanga o naea e ele o tele lau la au nai te whalangolongo lau le tio. Whamon le tātu watunu, talofa. Se olofa talofa. Sai fua manu ia tia. Se fua lau de lei tina, o sofa. Lotto le lei. Lotto amai. Ia so le manu ia fastai le anga leo le tua. O amai ia se ua nonu malu. Ia le ma losi ako inga fastai tia. Lotto le altali o tapsidi. Ile ang ai le o pepo le printer wang ile o mga print mai le o mai fafu. La e saudi solo ifafu. Le printer. Le pa wang ai le print mai o mai le fafu ngai ele pa o nga.
Le ai la lotu, ko kiki au i tau. An laki ale sola le ia okay. Alo batu loto. Alo batu anu malu. Ia. Se foi ia talofa. Talofa. Ia suafa. Hor suafa? Tau, fele sol tavalau tau. Ia, mulea ele tai praida ngai tai pai pipo. Le ai se foi tali tau. Oh ia. Ia mani le nei oli talofa. Talofa tia. Se foi moria, suafa. Rina, fele tavalau bai. Mangele. Rina, laltari. Ole masini ko ngale stamp pai pepa ngai o mi la. Ole pepa ole kama fangale o mi la lo pepa. Ia le stamp pai pepa. Ah, le ai sel tatali. Ia, tai. Se bal jabal wati lo toy luas 2 minuta jalo le tu la jasi. Se lo limas full jala. La ko lang balo si mai tu isa moment heading. In 9 months let's go. Pe foi multado tu isa mau Bakery Avondale. Lungal jatuh lena Jalova. Iya, si formulia Cina, ta apa for suafa? Oh, mele. Elai mele, elal talia o mele. Oh, longo folei lungan ngofoa. Kabi foi de kakek ngofo lungan ngofo. Iya. Ngai pa oi. Ai. Oi le ai mele sel tatali. Iya. Ya, lo fa tu mol Cina, moni la sa Cina. Tai dah ba. Ya, Jalova. Kalau tia. Malor si formulia? Iya, ismia ke entele. Lei pele, iya olal tatali. I think ole aven doang ai ka kala ai ku kongu ya try me ai. Ole faito ole. Ole ngam. La tu itu me ai. Titi asa ol tatali faktai ya pele. Te dua tatu walau Jalova. Ya, Jalova. Iya, se foi lau lei, o mai. Ya, right. Lei, tapa for sofa. Oh, Tony. Yeah. Si sau kau pe ke wa mawar kal de kapsit. Kau. Ai lo le ma ke si mak ngai u pangara ta ngi ko. Hola. Hello ma ka si ngai u pangara ai ko po. O yo ma kaisi, ka fanga le la asa ngi velo. Ko kiki au ia Tony. O yo ko Iya. Manu la waso. Iya. Atau kalau mun Jalova. Jalova tia. Si foi la play. Iya, mania. Iya, si sau. Avalua, lelei. Iya. Iya tau fai. Ole kapunging ole nga umu. Te mile tapungil lo ngam. Le si foi tata dia avalua. Kalau mun Jalova. Ya, tarufa ko ka le la ko no. Seki. Ele o ngai midi o di mafavela foi le i kango ko o lau ki o lau computer. Se le fa ko fa mafanga. Ia fa ma foi le ngai mili foi pe le sa un lo mo fango o lo ko. Sa un pe kuipe fa se ku. Ai la. Mangai kalia se ngalabe wa se ngalabe lo talino tafsiri mangai lo ko malu 2 midi fa mafanga. Arro. Lei partai so per il weekend? Iya, okay, kaila. Tamalu luatu, ono dato taimi. Lei si tasio famurina. Babo pole stato lima sul jala. Vaya so fou, lua se lautala. Tamalu atu, dato pokalame, ya tela to umala vasavala mai. Mai se naitina. Pamoni atu la sautina ma uto. Tela tu la tasi tela tatu le na mo lo fa. Mo uto tina malava. Ya, ta penatu mo le sa tina ile fa unga fo le neva yaso a mese la sa o le asa nei. Mo wai se pokalame mo uto tina ya tonu e kale sia. Se musika le mo uto. Se bal table wati le tes fu mo le valu minute ta lo le tu la tasi. Atalo vatu se ya fiu. Alo vatu so manu e fo le ne yaso. Eu já Mussolini lo mafuto em Malaysia.
mtoto mawalalo maleanga malu ele mativa ioloa etaulele alona ingoa ele fa upe fa noa noa e fa atao vale la lele au le fa fine matau ilali e ofui ele mamalu sili sili shalala la 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 shalala la la shalala la la shalala la 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 shalala la la shalala la la shalala la la shalala la Ya lo se bel tebel wati le wato es fumbar fa bidu tan talo le tu la tasi ilungo tau tu udangar si fungo ready samo tasili mo tulu amo tatu pokala mi fanga solo ya o se aba mio le sini lo na tau I peni na pa vi pianga bol balo tatu watu no tatu umala bolo mafuta mai ile nei fo ya oli te wolo fatu nei te mamna tina matu mo te malawa ila tu fo lo fa tau to lia on ngase ngase e tal tu no ngolo sosialia tu tatu pokala mi ya to ya besi foi na tanto música talwaya no lo fata si mai il to fine anti la nang mal tu al Henderson Cars il nei fo ya so ya fa ai lo fo tu lang la tu tu mal pisilo ya la tu fata vale ya wali tu tu no tatu wa tu fata la fatu ati ma lo le se fo la le Malo se fo te tia ia lange mafia te elo fa pena fa foina sa po kala mere ni tu la le aso ia o a mere nai tu sa to ofisa manu ia me uma ati lo maruia me uma le lo fo le le ya o le pisi masani fo di tau tuai no tatu wa tunu te lo fo yolo fai fusi fa pisi pisi o to ina ia sa o leite tia ia seminei fa sai o lo fe tau I lo bala au mai ia lo wa maua ia se tai mi fo e tali o toi fo le bala au awale ka prokalame ia o le seminei o lo o fa tumulia I le tato office nei o lo o fatino ina ia sign up for le malo le tinu o lo fa pe ona nga I mai la lo Wellington ia o Christchurch ia mahasting le sa fe le me nei taiao ia le la e fatino ina la to sign up ia matoe tu mule to ila lo le no lo fa pe ona no foi ia o le pisima sani lava le Henderson Cars ia so uma lava ia sa tua ina lava le malo la tinu o lo fa pe ona anga I mai apalaini la to sa avali wadi vai nga fo ile mo tatu ai nga la e le malanga mai Wellington ia ila tolo malanga mai fa fo au kilani wadi vai nga ton ta pena mo mai tatu ina mfai ona so sani ele la tu malanga mai ia fa tai lava te mal fa sili ia o le fatino ina lava le application o na ita to ai nga ia out of town po le no fo ila lo ia o fatino ina o mala so application I lunga online lunga telefoni malunga le taso email ia wailoa lava ia le process ia failoa fo ia la so ia vaenga uma tau ona mana umia mo le apply no tavali ia ona uma lo lea pau lava le mea ia approve male finance ia o le fatino ina la o le lato ticket foile e malanga mai le luna maalele ia fa apele ferry le te pu e o Christchurch ia o le au nanga umana le Henderson Cars ele lava se pola ale customer
ia na le oso lava le le masaurunga nei o kilani ia sa piki ia le tawale ia or fatino ino mea uma ia e process uma lunga telefoni uma lunga le email ati o ani si vai nga tau ona fai mo fa fonga tatu watunu wale fo le alo atu le fai ngol vaias ia fatala vatsia ia o le teminei ia lo ia sa promotion lo fa pe on fatino ina teminei e tolu asa sa avale lua fe lua ono le fa pe ona fa alu promotion le mau le lua fe tala io tato mahindo lua fe lua ono o le Scorpio o le XUV 700 ia male 3XO o tato vale ia o le tausanga nei lua fe lua ono ia a e sawe te apalai masa vale i tolu ia e mau fua i lau lua fe tala e fa amea lo fa i le Mahindra Company ia fa tase matasa ta vale umalawa lo fa peo ona discount umata ta vale ia awale Mother's Day ia semine ia le tu fatu mulia la vesa officer ia le malolo tino lo fa peo no me apalai ta vale awa ia me alo fa foi mala salsina malo fa te yati o le tatu foni mal tatu atu si foi le fai on to yang e tual tatu wa tunu fa wal mod ia o ai lava lo firmana o mese susani le nei taimi mo sailingo se ta vale ia vala au mai o ati i le numero 24 o le ovale se lau fiti tastasi ia pete su sa mai foi le mato address po le mato officer i le tasi iwa fa Kevin Drive i papatoetoi ia pete i meli mai foi lunga le mato Facebook page ia nai alu le Henderson Cars e whaftai tele lava tia mo le tapur kalami ia tatu filo ai foi le asotai au Hello. Tele le nei aso Alo whaftik tele lava ati mori foi le tau tupra nangal tatu Henderson Cars ia whaftai foi alo whaatio manuia le weekend Pena foi manuia le weekend sei foi mai manuia Iwa minuta talo le tula tasi Henderson Cars malatu tau tua i tatu ta vale Pena whafonga i tau tua le maita ia ati Atalo watu nisio tatu pa anga peti mane kutori Talo fa malo si fo manu si fo laudele fa taimal po kalame matango fi audele tau nei mangele Patalo watu ia ese tanga moa Anu ia foi tiu te manga luenga Mole tolo fa angatina u malabol tatu watu o Samoa ia malo langi to fa mulia le tua ia te utou Porto Vio ia watalo watu fa pena fo ia te au mua malo si fo manuia Fa'alatanga maona lofanga lana au piki lea ua taunu u mai ia le sunga le teitai ia moli ma siriato Nisho tato ua tunula mafuta mai ia so telo lato lena tali mari tato ua leo lilo lunga tato YouTube ia fai mai peta pa solo la to fai mai al masingi fa tau tupe le pen ai e la Elio Fonti fai mai o le nga o lai fala ye le peke ele veni au mua fa talo fa anga fa tanga mo lana au piki ia laua mon me lo fa anga amuri atu ia le sautina ile fa to ia loto marainga ia pe fo le fionga ngon ia normalo upu afa se fo moria nei vai ngale so fa tai le maftamai lati sa fangalilo patalo vatu tatu tua sini vatu soa malo se fomoria amonia fo le sautina moria tu lang fafte tele level pulenga al tuisa mau Manhattan fa pe fo le tuisa mau bakery la ngolang malo sil tatu lilo pianga ya Samoa mal faltua ya lis ya mole fo lof anga alle proclamer fifia mai mal tu le Samoa ile pulenga ya mole santina lo fenga faltualis ai mai sitina o malavolo ngalo due tono tanto frenga o tanto au fenga wenga au ngalo po kalamele fela fena nei al Manhattan ale tu sa Manhattan afole onu le fena nei abano le matua i fai dai we lom tua le ma se fulutala e te le popole na lima fulutala e te u fale tu ton po antoa mau al tau maftanga e ia mau mrefa ili fa fifia i na winga le se me tau popole fo ile afia na nei a o lo kewa ale makwa kewa le pak
Aku ai fa vivek ni pa. Fa ila yang o fa pai. Fa lima sela kala. Ke alu fa do le fa kala. Yang fa do ele mala wa fa kala. Te ranga ke po pale fu mi lo ranga ngai. Mai au ke pole mo le sa ta yao. Ol me ye pole lu soi fu malo lo inga ye le lu soi fu malo lo. Ah me le sa ta yao. Yang fai mai le tala pale mi al tatu malo o nei e tape nai ta yao. Longa winga la ki ma fa fu kai au ngai ka penga mo ngai. Ka penga le ngai ale le ngai. Ka penga kai yao. Ki lo le sa ngo nga le ta yo le malo. O nei e tape nai ta yao o ta yao tape nai ta latu. O talatu tape nei le longa winga kire kau kire o aku kaiao ai kangole ka penga le ye kau ai lore le me kau fai mo kaiao o ngeida a fa ngei fa ngei me va a fe kala fai do pe a fe ni masela fai ai kusape con ai manga fo se fili aulo fa fe ale fai ai fai an con como molcoin. Le ko bumu ngar ko inga oka. E umayang ko kongi wa ile lava fo. E on sai. Fa piki urea e me kukupungi. Pa wal me ka o fia. Aya. Po ha me ila ile ma me fe ila fi o mai lo langa ngi. E fa me ila fa solo akolo ua. Ila mau kau karinga. Ke ulau pax. Maka ngofie ale ai se lofa. Pawal me ya o e au de lei. Ai le ese alo foi tono lua inga ya. Ele se au nga. Ai fai mai a e la mau tai wi wa makwa o fale ma kai ai makwa fusia le lofa. Si le ko e fia o inga fai ya o so ko lu. Marka ka nga fai ya. Or ka ko nga. Fai marka ma le inga. Tau ka o yele fale. Usala pi fa surprise fa nga le a. Wa ke ya ke do ma fa fusia mea. Wa i marka ma le lei. Kamali lei alwan vai di fale mai oka di fale le ngo vai di fidi manga ya si so ko lu le fanga manga se fidi ba ko ngor ke le ko nga ko lu afi va se ha o ai se kan ko nga usala fidi nga yer ko inga ba ko afa la sarti ke ila lo makwo fu le o marko ele muy usal me kal ko kanga mo vai di fidi ngal peki manga Male fai aku ngor koing ai okka se ka lu maku okka se ka pi kang in lu maku va koing ai kang ai bro fi la ke tai aku fu ile ai ilu mo kang akama ila lo wa okka mo je e sunga makwa mang ila o fi fa markala alu maku ami e fu ngi ko inga le ama so ulong yang ai me alu fai or kala lu maku le ala mi ngakupu ila le wa ila lofa o inga fa ya ko inga ila lofa ila mai fa fo ko ila ko kong ai wala ila mai fa fo ai ma kon ko kaba fo ida lu ngala ukala wala lo makua ya fa yang o ngai mai ya afu o ko ale ya aku fa pe mai ya la walu ai fa ni me ke mang awai usa walu ngai ya fa ida ngai bai fa ai mai fa ngau fa mai mam lau ke ku si ngai usa lai mam le fa ngau fa mar kala ko inga han e han mar ko inga ai mam mar ka mai o usa lai han mar ko inga ala wo fo I mai ole fili la le kamai ki mam le ke ku singa le kakala ku nga kau nga le masi isi o kamale mai ko fai kau kangi lo ma ko kanga ku lisi ke ku kakala yo e kakala ku aku uru mai fai kau aku okka kangi de umanga lau de kangi vai ku pe kamai aya oi sene kangi ne lofa o kau fai o mai makamai kinga inga lo ba ku kau e nga fai markala a fai mai o fa salanga imang ku fo kala ya akama eva kala ya akama eva inga o le usikai fai markala ai I de fa salanga avi ai mai ya o le pola inga fa salanga akam ai de afu ya ke de mo se me ai eva fa nga markinga fa nga o markinga
Kaya ngaka male ulu malala. Ngaka male ulu malala. Ke se solo i manga. Ya la, leo kau fai o mai ka mai ki nga ile lo makue. Ulo wal fa fonga le ku e kau fa nga fa fo marki nga. Ai ko e kausi. Ave fa onga. Mama. Ki pisi de vai pe nga mama. Ya ba vai de makurki. Kau fai le sa de solo. Kangi de lo maku. Ai kangi dungo ku di vai o ko inga. Ari pawal mer ko inga o solo lo ima. Ar kang ko lo makor ko inga lo piko I kang solo. La solo lo ima ka lo maku fu inga kang ya mi di pa ko I lo maku la kang. Ya pa kang ya si lo maku. Ya kang ko inga fo iku pela sala lalu ya. Au mai lungo nga vai. Ka puku mai ka mo finga nga ka mai. Ai mai fo ai bola ka mai. Ai mai kalar ko inga. Si fai ka mai fo ngape. Fa mai ko se ku pese fa. Fa mai musu ko inga. Mai lo si vai nga leve con fa fa la fili. Ole ava mi ole le ole ava mi ole ya mi ole le si no nga kau pengi. Nga ole ko lo maku ole makpaka. Ai nga fa longo mai ale si udor ko inga. Han ini amo yang boy do masi ngame ave fa akon ko fa fa ida fili. Agale mau de lo male ko inga lo nga ie e mo I fa fo. Awoya. Ya oi se ki ngai le lo fangia. Pai o le amio. Lo to maulan. Tau sa afia alofa le aingor ko olua alofa I longa ainga o aise o mawaina am yo ese kamau e mauanga se ava mi olele yo fa ya ke au o la mi olele ya si au ya kau ya o sa ya ngia ba o ka ko malu sa ya ba o ka ko mau ire fa pia la angeru umai ngai fa finge ya o ko kama ya ida ira fa pia o ko uru nga ko uru ya la ire fa pia la fa ya ko bo ringa fa malo leva malo fu longo sa ya dele wakar kasida ko I ola bela fa ka ku vai ya fa pia pai ka ko kala mari ka ku wo fida sa kinga awale fu ngi me ye ngai me alo fa mo ngai kinga I ala mo ngai aka mo ngai kinga tina a mo lo seling ia fa piri dele wai ko I wa kwa me aya o ka gari ya se suka han ase me ngai la wako han fa mo ska ko me ngangi han ale lancha ka maiki ya me ngai fa polo le wai ko I wa kwa nga me umai mala wako tai mala wati lo tasi ni minita chele chula tasi. In this update, National wants progress on lifting the retirement age to happen soon after the election. Prime Minister Chris Luxon has announced his party will campaign on lifting superannuation eligibility from 65 to 67, calling the current system unworkable and unaffordable. He says he would want support from other parties. I need Labour and I need New Zealand First to come on board with that. And if you talk about bipartisanship, that's a good start to the superannuation conversation. New Zealand First has consistently opposed increases to the super age. New charges have been laid against 3 Australian women linked to ISIS, including 2 counts of slavery. More than a dozen women and children left Doha and touched down in Sydney and Melbourne last night. The 3 women had followed their ISIS fighter partners to Syria and were in squalid camps when the Islamic State group collapsed. They're also facing a range of crimes against humanity and terror charges. Sky News correspondent Jack Nyhoff says they'll appear in court today. There were quite chaotic scenes at the airport during their arrival, some small scuffles between groups of supporters and security escorting the women out of the airport. A lack of respect is among the top concerns for GPs leaving the profession.
General Practitioners Aotearoa warns there's an uptick in resignations, largely stemming from unsustainable workloads, rising patient demands and insufficient pay. It says GPs are the worst paid of all medical specialties. Chair Dr Buzz Burrell says the GP workforce needs to be prioritised because without them, the health system will collapse. Patients will get better care. They'll live longer. They'll get less referrals to the secondary sector. We will have a huge saving in health costs by actually investing in general practice. That's news. In sport, Dame Lydia Ko has swept into a share of second after carting a 5-under par 67 in the opening round of the latest LPGA tournament in New Jersey. She sits a stroke off the lead after trialling a new putter on undulating greens, where the hole was sometimes outside her peripheral vision. Ko says the result is a success for mind over matter. There's a saying that if you're putting well, you could almost putt with a broomstick. It's just, I think, sometimes between my ears and, you have to see those putts go in to kind of get that momentum. Kiwi basketball pioneer Charlize Ledger-Walker has survived the WNBA's cutting day to remain part of the Connecticut Sun's 12-woman roster. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. A wale suia ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Palu bidu talo tene le chula jasi lingol chak chula bidu sa momal pakal berfifia mai le ua vanu ai chantu le na tolu fitu jasi lima tolu fitu jasi lima tolu chantu telefoni le vanu atu mol lo fanga mole sa china. Fa logo ile
Iso tatu paanga lo mafuta mai lunga le tatu tau tua le nei vaenga le uli. Patalo fati a teu tau malolo sa mai. Patalo fati a pati mani. Ku tauri malolo se fu lau de lei. Patalo fati eu taro penda le whanangolo ngati nei nu uri Amerika Samoa. Patalo fati a dot seve. Patalo mafuta mai. Talo falau se le malu pio. Tasi le tangata matua fia wailo inel tinao le ainga. Ia lu fa solo a kole upa ia ele pia le kongi le fale e veve si maka ngara so kinga kamai o ia makwa fa ia le peko ia fa solo a ko ngora kile abno tatu telefoni mo tatu lo fanga mole a satina Malia pa ia lala fa talo fa tu malol se fo moria mafutatu nei Brisbane Australia Pak Matuainu vea fatalofatu po kalame. Maya sauni fatalofatu fo le nei vaenga le so fatale mafuta mai. Nita sauni fatalofatu mafuta mai inai Wellington. Loto fatalofatu malo fatale mafuta mai. Ioi me alo fasilia ole lofa. Ala, le ai asi si panga ole mea fasili na mo tatou ole love. Ia, pai whana whaase mai na yolo whaanga I lunga tātou pokalame, lunga tātou Facebook, ma lunga tātou YouTube. Upua wha, whatalo whatu, upua wha, whawhtale mawhata mai. Paki a whalo a tonga ngai whatalo whatu, lunga tātou tautua, pa maloa te fwoi I a lusia vai vai, wo ia. Kasida le kangaka makua alofa mongi. Sa alofa mongi e wha moi mori kamaki alofa tu vai se. Eu se vai ma alofa tele ma mai. Rachel si fa alofa tu lunga tatu tua. Te leo tatu tina ma tua. Fatalo fati ya te utou malo folo le sai malo fo malo losi tina le mafuta mai tono o mauta malawa ona tina fu ia ia na le no fo le fale ma fa longo le leitio ia fatalo fati tatu pokalame ma mole atu lo fa anga moto malava ele o ma o to swafa ia tu te fa longo mai ale tilo tatu pokalame o mole atu lo fa anga moto tina ia wa pe fo no mole atu lo fa anga Sina umalavo e kalesia e fale tua whawhiangainga. Ia wape voi ia tinai tono e kalesia. Te elo tātou olo ngā lua I tolo tovine te tasi. Ia e wha loa tu pokalame ia te outou. I outou whaiwa mo outou tiute. E le selu atu. Panga ia mole tina ae matau I lele. Mole tina e wha ngā ina fo ilono seifua mole atua mole whiunga. Ia mantua fo I tātou. Asola, ole na unta inga lea matua saia. Ia avela tu whanau teine, whanau tamaitai. Ia e whai poipo se whaifi. Au, I se hao hao. E la ngona I alawa mai. Ia ole lupe whaalele. Ole lupe whaalele. Wahafo I o laua. Ave mo le ngā luenga lele. Ia o tau wa wala wina le ngā luenga lea tua mo buli ato lo whaanga. O tau tina umalawa lo ngā luenga tono maftanga tina. Ia e momole ato lo whaanga la sa tina. O talo wati an se pule malo wha mafutatu nei le mafutatu le ngā luenga. Mafutare mafuta mai, uta mai. O talo wati fo dal pokalame le se a mai ko male fatua. Pamole fo le sa tina. Langi o petai a whatalo watu mafutatu le nei vaenga le anso. Pida Nicolau. Alo lava, alo fatu mafutatu I Samoa. Mafutatu I Samoa. Alo fatu manu fole nei yanso. E fatisima nai palisi. Pasini ko lao fatalo fatu. Malo se fua. Tatu woi tatu lo faanga mole satina. Talofa. Ia talo fatitia o loto le nunga laina. Loto, malo le sai mai ia moli ne lo fanga mole satina. Ioi, mo moli atua ia.
alo faanga pamanianga mole asa tina ia ua failangi le malanga asio tina ia tina o le mato ainga tina ia on maola soifuolo i Australia ia ane talatau faamanuia tu ia ile asa tina matua ia masira to tele o uso i New Zealand nei ma Australia o ko okele ia sapi Paulo Manrasco Nora kunwa you i Nina te o ko okele o cousins ia wa ta wa ia to o tina ia ma to tele o Australia ia to tele in falongolongo mai lungo tato po kalame manuia kila sa tina ia te o uma o tina o cousins ia o nises foi wa fai mo ave foi matina ia au diela sa tina ile manuia ile o le mea alofa ile o le mea ai aketia ai ole angale le ma fa fo ile vinga ile tu o tato wa lia mai le nea so sa ole tato anga ia tu ia ile metaua ia tausil tato soifua malolo ina wa le tausingo tato tino ia umi fo ile le ola male malos ia au oi maftanga pele matai to lua mai se ofana pele pamania su foi la satina so tausi po so fale tua tia ia manuia tio tele nei aso male weekend tai lo talo fatu fo ia te oe ia me se fo le afinga non malo ma no falo ma fo la satina ai lava ia sei fo se volte per levati sul 5 minuti c'è le giule tasi te lo o aso fa pini vai aso fa pini a fa longo mai la tina le fa pe e usu te le ngaluenga awa yo ai le waso malolo bo tato ele tatu waso malolo ele tatu waso malolo le pile o sa moe o mala sa tina ila sa aso malolo le son fu o le mele ka wa o foi waso malolo tai ao le kaunga e finga ruenga asonga fua le kaunga e finga ruenga malolo le fa malolo le waso malolo tai ao ta pena ila sa o mala ina e tau sami la sa wa makwa e ngula i me ai malolo mo le songa fua ke le aso ke finga ruenga ai le yo tinale fa ia tu lalo o tatu tama o le ai a fa pia ngai ke finga ruenga usu kai ao a finga lo mala sa uso e fare me ai lo makua ai o ke le ke finga ruenga ya asonga fua ko usu la Mai no e pa tapso fa talo fatu e mafuta nei Alaska mo le atu o lo anga e se utina i sabai ai mai se mo le atu o lo anga se utina i va sabai ai mai se utina o Samoa male la langi atoa mo ni atu te ma fai vale nei aso pa tele ma tamai lunga tatu klame Pides Nicolau tatu telefono tolu fit tasinimo tolu fit tasinimo tolu ya fa malon fo nei tina malava ioe pe yan tatu tando meni tina e fai mai ole ola i tono le ainga e se le taua o tina o le pae male au wala mi e manumi fu ilia e toi teu e toi teu lea teu le upu fautua ale tina e teu upu fautua ale tina o le manga ia ai au mai fo ila ia ina tina fo ilia e langa e me maria o le vai kai mi fo ngi o ye fo isi kama o fo isi kinga o le kaufa o so e kama ai mai se angi me fa ye ku kupu ku kongo ai ngala lea ka falongo akunga la kinga lai ka ke falongo akunga kinga ya okay o foi ka ye ko ainga pe fa pe si mere fi fir kinga la ingor ka malo si va yang ya la ye le pe ai fa pe la o la mbulu le ingor kinga ye fa fingera le por kinga por lo ka ko ya o ka kala le ka le do me la fa me kala alo ko Kere kon me fer ko waingo o va kere ale aman ngai para nga. O ye fa kakia for finger. Ole ava ami ole.
pali do ala ai mo le tina e to ale tai wa me tutu ya la fa medical ko ka kere o me fa si mako ainga ai pi ka di la lunga di los kamalu alwai kere ko fio nga me ai fa pela i si me tupu fa pena ya ai fa pe mai lar ko inka kere o ai mai kalum ko kere lo ka fialu ya ka ke fa longo fu ya isi a me lai ai fa pela le leortina e paulo tu ala lo ya o tama i me fe tu ai fai le au ngana tatu tu si sia tina abili tu ala lo leo malu o le tala i loa i suia i langona alu atu la i le tamai tono me fai tono la tu ainga ai fa pe ole na fai i le fifi i do tato olua momoli lele momoli ta i le fe awi te i loa e ono i le leo ma opo i loa ma te talo i leli e mai ono momoli lango mea ngale ko kupur fai kei mingei ma fuai fo inga le mau le ki ka ofi e le ngi angeru fo inga ki ngai aku kong kako ai ele fa pengi angeru fo ya o ile ai e nunga fa kuinga tingangi le fa nunga kuinga la le o ye le fia ko ilalo e vai mai fo ya le fa nunga le seru ku ya ma ia vai de lei lewa pisi tato e whinga whataunga mo lewa yaso nei la matai au makwa vale pisi vai fa de lei tu alalo po kalame mo tato le so ma le aso taya ai de lei lau kuare nga si lo kapopoli ai koe vivesi aku ko inga fa pepo fe o ku pelenga ai visi aku makamai ki nga o le lei e fai le lono le mafau fau ya ki o ki nga ai ki wai laku oka wai laku ai mua funga kalongo I ma o ala ko kanga ka se ako ala ke me nga fa ku fala popo ala lo au ke ka de vela nga nga ai ngofo le lo ko ku pe la lo au ya o le nga malu le nga po ayer kan ka fianga o yelo ako I de kai fanga si ia ai ya kusala ia pe sula ako ile afu alai mau ngal selenji nei fatalo fatu ni sotato paanga fa malo atu le nei va ngalaso ya wale au nga su ile lei su yanga lofa to fine a pei al fatu a pei con ngei su ese le lokalo fa e por verso fofo ya mele ofo I de sister Pina Nicolau lo fa tu I lau mana mea ya pasi Nicolau alo fa anga ala tu I la tonga ia I Amerika atalo batu ya Selina si osi malor si fumria nana I mau manai famria tu la sa tina isio fatua Maria foi le fai ngole vayaso mai sini Australia ya ole tu ala lo lava mo tantau tau na fai nga fatau nga pisi ma tala I lunga la tele ai mai se vai ngale na lo anga ia tu e fai fatau nga se mai sina fa fia nga mo tantau nei vai ngale oli mo le tu lo fa anga tina malava ole tatu nga tino o Fire, le urua itama
an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get a ticket off your list before the next ad break. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute. Vili mai loa i le o lua tasi fa. Fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. E te sila fia wa te tala ina neile San Paul mo lunch ma dinner buffet. Ama tātu le aso lua, lima o me, lua o lua ono. Lunch, ama tātu le afos frutasi se e pa ia le lua. Dinner, ama tamai le aso tofi mai le afa o le lima. A faila o talini au malo. O fia failonga ina fo ise aso fapito. A fifio mai matala mai ao. Ivas Fuluiva Atkinson Avenue o Tahuhu. Po le whaasotai mai le lua lima iwa, fa o. Po le olua fitu, lua o ono, iwa o lua tasi. O ti ngana unifo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iailo nifo i le nao le fase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu whabalu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental. Smile every day. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whātālofa le tātua tinuu mai tātua porkalame o le areto leola ia malo le soifua manuia i le nei fo yaso i le lofa o le tua. O le luka se fulu fai upe fas fulu tasi e whapea ua tali atu Yesu mare tai ua e popole ma pupu lo loto i mea e tele a o le mea lava e tasi e ao ona e maua ma filifilia ua filifilia fo i e Maria lea mea le lei. O le upu le yaso e whaatitau mo le aso tina o lo oangai mai o le mea sili o na tāua. O le tala maasani ina ua afe ia Yesu i le whale o tinane o Marita ma Maria. Ia ua pisi Marita i le whatu ainga ai nofo le leia Maria ia i lalo ao o Yesu ma whaalongolongo i whetalinga uma ma saunoanga a Yesu. O le ngaingoinga la Marita i le aso. E le se ngaingoinga le anga. Wafoi o le ngaingoinga ta atele ia e whaia e so se tinale leia pe a ngai atu seisi i le whale. O le tali malo, o le tausi a inga, ia male pisi e le malolo o ngai fua ia i le telo tatou ia tinale lei tinga e le malolo. But o le pisi la Marita e masinga on kamai whaafikau. O le pisi whaitio. Pisi e whai mea le lei. Ai pisi whaitio. Le langa whai mailo Yesu ia Marita. Maritai ua pupu lo roto ua whai ngālu Marita whaitio ia Yesu. I le ngofo Maria e le laku e whesoasoang. Le langa whetalailo ia Yesu. Maritai ua pupu lo roto I mea e tele. Ai ua e misi ai le me tasilea o le me sili o na tāua. Iskala Yesu, ua e misi le me sili lava I mea uma o lo taimi maleali. So a koe tu isi upu le tala whetalainga Yesu, whapea mai Yesu, Marita, ma naiala umea na e whai. Ai ua avea le mea le leinga ke whaia.
ma mea ua e misia ai le mea e sili ona tāua o le kaimi ma le ali. So le sona foi la motina ne yaso latalata le aso tina. A tau ni tangata sili nga pisi li soifuanga le nei o tina. Pada tina o le fautuanga va ai lau pisi I e misia ai lo taimi ma le ali. O le taimi sili ona tāua. O le taimi e ke kakalo ai. O le taimi e ke alu ai whaalongo I le upo le atua I le malu. O le taimi o sauninga, o le taimi o fontatalo, o le taimi ma le ali. E isi taimi mātou foi lotu. E telenga le loku mai ni sistina. E a ofisili atu nei I tamaiti. Ala mua le sauluki ngā loku. O le tali masani lava tamaiti e le lotu latu tina whapea mai. O lai kuka lo tina, o lai pisi lo tina, o le pisia, o le kuka, o le pisi le whaingofe au, I le aso o sauninga. So tina ngai aso, ia whapea o mareta, ngā pisi o le mele lei. Ai nā vea mea na ia misi ai le mea sili aku o ngale lei, o le taimi ma le alii. So le mea foi le nei taimi e whaamanuia tuai ia le polkalame o le areto le ola I tina malava o Samoa o Sauni atu foi tātou I le asa I le whaamanutunga o lo utou waso ia whaamanuia tele le atua ia te utou I tina malava o le tātou tunu ia mai se foi ia o tina o le nei ainga ia e le whaletua ia Daisy ia whapena foi ia tina malava si matu e kalesia I lano ia mai se foi o tina o whaletua o whawhengainga ia o tina o lo latou whaia le whatu ainga ia manuia tele o tau ia I le alo atu I la o tau waso o tina ia le tua mātou talo whamanuia I tina malava o le atu nuu o lo whamanatu lo latou waso tina I le nei aso whamanuia ia te I latou ia vi ia o Yesu. Amen.
fia, siva ma vivi, pese fia fia, siva ma vivi. Alleluia, ma fia fia, pese fia fia, siva ma vivi, pese fia fia, siva ma vivi. Alleluia, ma fia fia. Yo la reto le la mota to le vai ngale uli pele fa fonga ba yai. Ma ne yel fa mar a mota to ma ftanga fa le nganga fa le mota to le nei fo ya uli. Ye bol fa ngale vai yas to lunga to le nganga mal to to singal fa fengai nga. So nga ya pasta la fa le copa mal to to no tanto ya le upole tua. Ma lo fa tai. Ya fa tai fo ya to tina. Tato umala batali no nei poklame fa nganga to no moto mo lau. Tono lo farfenga luenga tono lo tavale lesa ba umal tatu poklame. Pa malo atu tatu tau ya tau. Tato atu ya satani fa maita me totino. Leo la vivi imale tapua ilo ai gawata unisi. Pa malo si mai mafia fia mai. La te maules fa ponga tatu poklame lea ile va ya sofou. Ya lo fa malanga le tu temel poklame mal madual tayau. Tempo le wate le o te lua simultasi minuta talo le tula lua. Tale tula lua na se mai fu lo tatu no fofa sa lau to fa ya fonga mua. Se mo Francis Yohane wale to no tatu wat no. O le tolo fa angal tatu poklame ina ia tatu tina o malawi Samoa lo mafuta mai lungo tatu poklame tasi ono te simultasi fa mo. Fa talo fatu ma fa malo atu. Maua se sa tina fia mo nei to sanga ia to tina ma tua tina fiololo tina laiti ia matina la sauni tina ia man tu fu iwai ia isi la to tina fa diodi e isi tina o tato ia wale o tai au fa ipo ai tai alfa iponga e sa la tina ia ta udo tina e la ta tina fa diodi mo mole tu yelo fa anga mo to umala ta pena fia me asi si me si do ta pena fia tangata ta pena le loto fia pese ma vivi infa taile tua mo le nei asa tina ua to mo fo o to tina le nga fo de to ye ni me fa visi visi to ma fo fa ta pena la sa tina te mil nei na le kapinga pinga le puti o tayao le ale lancho le uli le tino le fief ka ku sa mo ya sola mo le pule kasi si do makua ale tina le ainga ia pa manga iunga se e vai ya ifa kwa engi ya kwa ngai se e vai fo ngalu ka mo runga o asola mo se e vai ko so le tina le ai ia malanga pea malanga pulo oka e pi o kama ngai ina tina ila vai taimi ali malanga mai ni atunu ia e tau afo tau su mali fana u nei e tau mai se tusi ka kusi mai ngi ka mai ia ko lo fa mai le sa kinga fa fitai awala fa va velo ka ko ni voi taimi fa fitai e awala fa ten kolosi taimi ni va ve ale vidi mai akala ngoa kama fo ilalia ele ko kala ngoa fo ia i lungo ngi leo toli e ai wa kala ngoa i lungo i fo ringa fa sanga mai fa sanga ku si au kama le sa kingale o le ko yesi me fanga le alo o le yesi me ko ma me o le kile ma ko me fai ma mo le e ai pasanga sa o me ma kaltina si anga kama lo fa mai le sa kingale la fai ngai ya nga fu ke do le ya karisen kama ya le e la bako kam fa ya marco in ala fa ngolongo le kama il ko ya le ko o le orkinki ki di melon kinga ya me si di fu e fa longo marca malo le e wai vidi mai se kupe ya me sia fa nga ya nga fu ke lo le ya tinao le ke de piri ko kon ala vai kai me fu ile ai ka ule si a ka penga la so lo ka mai ki ele se fa pe lo makwa ya ole ke ka ko me fa e kanga ilima e vai kai mi wa to tele tami tu fainga luenga faingo fi awala fa ken kolosi ngi vai kai yang ale video call ma ya kala ngombe kamaki mai kamaki mis kamalo wa si ingol kamalo le fa ngolongo mis kamalo o mangu ya lome mangu ya lome
Mai ale fa ko amanga fa mai fu li ai fa ngolongo mai ka kala ye e wa ve ka wingi ki wa mulu mai lo bakualo mire ya mariki ngai ngo lo bakualo mi e kalau fa skamalu ai lunga malu lu skamal ngi va yas ia fa malu nga ruai awai do le ya lo mun maka po lo makuale vi ma siang kamake ya nga vi ki lo sia fa nga ka fa nga ko malo mire fa ya va ya le sao ki ngari la sao ngi ya ai mo misi dua so soang fa ka ngari u fa makbo fu dia bo ai oi misi yang fa mai ya si yo ya le kai au la fu lang ngale le usteniun ya ale fa pingi ki wole la fu yang alangila ya le mai kesho le artisa lo makwala le fu kabi isa mo ale la fu ko se Tangale la foa kwa te bia la saukinga oka. Ele mudu ka makengi ai mudu lomi. Mau ngolo meralio. Kwa ikuva wal makwa fe ngolo mi. O kala fa vivi ia vi ai ngale la foa kwa te kala se lingi. Ka kolo melale o kuva wal muy ngale papa kiu ngalo. Ia ka ko alu lofa nei tatu tina isa moa tatu fu ira me ka ko ke mo ka ku ngi e ai asi me o ye wa o le ka ko ke ai ma mo e ka ko ke ai ai ke le me le ka ngoli mai ka ko ngi ai ia mo singa u si dingi la fu ma si do mo ku isa mo alu fu ia e ma ko si o ko lua ia ai me se ia si kinga nga vidi me si o kinga fa pele lome ia lo me lo fo si o kinga ai wo fu nga umanga vidi me lome nga fa ngolo me nga vi me lo kinga si de fa pe ngal mo ngol fe au ola le nga wa imalo lo me pe fa pe malo fa pe nga uma kala malo makwa lo me nga fa ngolo me nga vi me si o kinga e ka di la lo ngalo leo ala lo me nga fa ngolo wa me si do makwa singa leo lo melale ya oka ya nga le la fa se ko se la ngandi si do makua ma pe la fa ke de ya le lo la le lo oka a va ila ko se la nga fa ma fa mangu lo makua ka mo mo ku ya ko e vidi mai la ko e vidi ko ma dan kamala le o edi eli le mo ku pe alof ke le ya ko ya lo me fa fe kai wa va le mo fa kai ya lo me la nga ya Langa le sanga kama alu alo fa lo me sa no ya alo fa ku ya lo me fi ya lo me bo alo nga malo si e fa inga pe ngai ya alo fu ya e maka mai fa mangu ya le di wa ila le upu fa mangu ya le wa sa fo fonga ki nga alo fa ku fa mangu ya ku ya lo me ma wa lo nga malo si wa nga wi nga ko le fa mai si ku pe si ya sa ki nga Agala kala kamai do menga leo so melo makua kisia lo me ko lo wa ai ale la fo ala se be oi a kala fia ku vai lo me o lo makua ri falling o lo Sabe la wati leo tse full mal family tale tale o le jula lua si fonga bali ya o le Bo pia kula pise de ka leiro po ngo su ya le se mani si statu fa fianga le mota to mole to lo anga mol malo to wa tru fai malu to fai ba alo va fo lo se pesa amino la fai ngalo nga fa so la to ngo loli le malo lo ai masi su al me alo fa mortina le ngala satina sa oyo kangaka alu fa so la ko ta ko amalo lo ai ngo umala so ka mai ki Atasio faingata fagalo nei mafofonga pe aisea le alofana ve ale mata ua fa avae au nei ua ve amateu ua mamae amavaio timonga Te aesele pongisa
sun gon' shine. Hold your head, better days in time. Even when it feels like you're losing your way, just breathe. It'll all be okay. I'm a Munga, Munga. Uwalangi lele, Te aisele pongisa, Ilo mea uma, Aso alele, aso lele, aso ua masei, lo ai lemoni, lo ai lofa. Toi sepuluh minit jana ta leo le Julai lua. Po kalame fa fefianga musika se fefiloi. Mo utok tina umalaba. Fa bijon le va yaso mani fa ingol va yaso mo nai tina. Mau sia sa fefia mo utok tina umalava Samoa. Polwal fo alo fa anga mo se matu tina fa nganga ya Maria Taala. Ola ta iva Fosi Smith. Iyo Manuela Santina. Ngate fo ileo tina umalava se matu maftanga. Da pena fie la sautina. Daisi si me sili elo le ila elo le fei lafi elo le telo o me factosina a o le taua o le alofa maletina i matau i le li. Alofa le tua mafamuriatu ya te aututina umalava le maftanga te talo mo Israel. Ele anga le leo le tua ta pena mare fia tama. Tu le tofi le sa. Tawana alatina mana ia mo mole alatina la sangi to ina ilunga le laulau. Batu ile iputi al tam altina. Ta penaltina ya le fai ya le lotu. Ya la fuba e mangi mo le radio tam aftanga ai pakeko ala ko inga. No folatina lunga le laulau anga lu el alto ina. Tala le to ina hani. Ya sawia fa le type T. Le wa really type T. Saudi lu makwe va ya kuna ngasi sengo o menga na tango ye limol to ina. Nga sesere puki or kaya. Ai lale tau sami lale ptia lum tua e pie tangi to ulu no loi mata aisea e to ulu lunga li puti to ulu lunga li pu fai sasa o le melana nga lue ni matama ale mana ia la tango le le o tama fai nga sese o te alu e fa tau musipti fai le me lai tu avatu le tu ia toi te tango e fai pe pankeke a le me na enga lue na e fai yo lima ku kale uli po le ale kuka wa fai pe ko saude lu au saude sapsui saude tale a le mea nganga e kango ka penga yu au tino le afiafi ko saude si mea sau e sui voi a le mea nganga avatu le tu ya oi ole mea na etape nei na mole sautina ya vai lai malila so ki nganga le kangelo mak ya le fa pe mai oi ya wa so nga fai ai o e aka ika wa iso nga fai ngi mau nga se singa alofa tau tinonga i lumo fai poiponga mai te tausia oe o a me uma tutupu lo soifu hani o te fai mo e nga ke ia le wa ku le loko tinape oka se tau tua ina ma ia se tau tua tamai na ma Yang air kai me mingoi foi la kamba pie skedi fa kau kua skedi fa au foi le fa tua ai mingoi lunga la titi asu sala fa penei kai mi la fa pengi mingoi fa penga nga e kau sike pula kikir ske pula ngalua pengi de markambanga hani o oya le ke fe o le mea ke fe lo ye muri malo mo ere umale asa ki nga anga le fa lo mo ya o le asa ya ai se le fia fa nga wo kiri nga si ngo par ko nga kama fo ile la yo pa ke ko mai fa me kala ki nga ya sa wi have au ke fa fu o le me le yo awaka
e o kako kala e vai vai ai tau na e tau tua ma le fa maoni isi o to lua na e tau toa to longa tau tua na nga tia ma le vai aso ai mai se foi le sofa te tele sa mo le tunu pele tatu te felo ai ile a songa fua le lofa mo le anga le tatu mo te sili o le langi mo mo le ato lofa anga mo tau tina u malava so se tina sa mo mo le ato lofa anga ya o to fia lava tafar ke lope lo to ma u mai po kala me tia mo moli atu alof anga mawhaamurianga o lea sa tina. E yeisi tina le na mori meana alof anga teufilo, tsunga teufilo, ma ati wola lautolo, ta alofa te tia whamuri atu la sa tina isa matu e kalisia Samoa New Testament Church i Penmiua, Mangele o Tara, mata matatu inei i vaitele tai. Whaaftai lau sunga whawhengainga mori o ilene iaso, whamuri atu la sa tina, ile faltui a loto manu ia tele la sa tina ia te emala ainga a me se faltua si uso ia Michael misiruki mai e waka fia fafa fo fright e a so fia fafa e se me ai wo fi makinga pa mangalo le va vete tia se le wole tau te mari lau fa fonga ia poto le tau tai sila na tu yama ele a to fo ili wole va ia isi tautua ma se ngana tautua ili tatu watunu asu watu vai maru i puenga. Tatu tue filo isi te meo mua, manu ia fo ingol nei vai aso i le lofo ma le anga leo le tua, tatu tau maa vai le nei vai anga le aso, manu ia fo ingol vai aso, manu ia fo le aso tina se i fo mai manu ia. Fia tu sia se pese e tau atu ai lo uainga o so o se gangana ia tunu uma ole nei vasa le fa au la taga ua so o ai le lalo lagi ia fa amalolo si wala tamai le sitianga fetala Yesu i auto tu mau ile